Ia, ia le tatonunga sa moa le fuwa nga le leile atua lo soifua ma uola, te mai whainga malanga, ia ile nei fui vaenga o le fiaf, le ua te ale tulai lima, ia i mātou California nei, mana ture nā, ia ese lava, ia le taimi, ia maona alunga ile nei vaenga o le soifua ma leola, lo o langi le lei mātou nei California, i le whenga iai ma le tau mawhanwhana, ia po le tau vevela. Ia, manatu lava sa moa e le mwhai lava o na aluloa le tau tue au ma le mato wafe atu. E whatalo patu ia te oe sa moa o mamalu mai ai le tai sama o le tu manua si e pa ia le tai ulo o tumaitai. Ia, ma se fo i sa moa poto ma sa moa iso se tafa o le nei lalolangi o lo mawhai o na maua mai le tautua man au nama. Whai pēa lau si whonga o le tai a fau. Ia i tatununga o le tausi mai o tātou matai i aso umar so i fua ma le ola. Mafu hai o tātou whitapai o tātou te sila mai ma o wawa i atu. Ia o lo whapea lava o na tau whai launga tasia i tātou i le ola. Ma le anga le lei whasoa o lo tātou matai. Mele i ele mwhai lava o na vesele ngang whaftai le atua o na o avanoa o mwhai o no tātou maua. Whaftai i lana me alo whasili on tau le ola. Ia ua ana le ola lea. Ia i longa o tātou penei. Ia ai pi o le nale ngang whaftai tele lava i lo tātou matai. Ia e afuai o no tātou whatau nuina o lea mea ma lea mea. Ia mwhai fōi o tātou whaatino ina ni whi au mani ngā luenga. Ia o mwhai o na anga i aili soifua. Neola au manatu. Ia la tātou anga i le tātou amtanga masani. O te whaia se tatalo. Ia amatai fōi le tātou tautu e le mawhai. O na tu ua e le tātou a unanga. Ia le tūlanga lea. O na e mudi mau isi isia. Isi isia tatonunga. E se fo i lo tale tonunga ia i le savalia o le soifua ma leola ia mai se fo i o lo tale tonunga le se me tasia o te loa le se mea o te mawhaia le se le lava le loa le lava le malosi e alai ona whaia tu le tala o tatou loa ngau ina o tatou tangata tatou te o lava ma tatou sava vali. A tatou foi nei me o whasala lang. Tau tele lo se mea. Ele se ato toa ia i tatou. Tatou ro leo tatou o tau te whanango lango i le nganga o le tua. Na te wha ato toa ia se ngā luenga o mawhai o no tatou te pena iai. Mea lea, ele mwhaia o no o e se manipaenga lea. O lop tau tua, mani au unanga ia aia o e Samoa. Whaftai tele lea tua, lo mātou te maa. Ua whamalo pule, whaftai alo wha. Lo anga le lei, whai pēa, tausi e le ola o le tangata. Ua ese, sa vali ese ma oe. Peitai, o lo lava alofa ma lo anga le lei e muri ai. Muri tai ai, le tangata sola ese. Whaftai tele. Whaftai lo alofa ma lo anga le lei tele. O mātou tiu te masani, ma whaiva masani. Ia, o lo mātou te ngai mau mātou tangata sa moa iso se tafo ni lalolangi. Ia e whamanuia ia i la tau. Au le wala au lua nganga pa ia. E whamamana ina ia ngā luenga o le a mātou petufa iai. Ia ma whaari ai o ma faufaunga. Ia o loto ma faufau. Ia e maise ia le luluti mai. O me whai tutonu o lo mātou watunu. Ua whewata i tangata. Ua leilonga se me anga iai e fua lava le sava vali au mātou tangata. I me au mai e tai o lo malo, tai o lo watunu. Ia a whaia u whewaiwai i ma whapena o mātou tai. Ia o le whainga fo i le whai o mātou tangata. O le mea e anga iai linga ngana, o le mea e anga iai lato. Ia e vailua ina lava o mātou tangata. Ona o lo mātou natura lea na e whaiai mātou.
a olo ia te oe le control o me uma e au ona man na mai le tangata ma whaina I mātou lo ngang pa ia le ne yaso pa mangalo I mātou umata mai I o mātou sese whale tonu I le toto pa I oe ke riso le li I man whaola wole mal awai amene ia ona na ua na tua tatu ave ia le tatu le inga man whaftai I le tua ia ona olona nga le lei whasoa whai on tatu o ia man ia fui le ne yaso o le aso whareile ia thank God it's Friday ia pia te mi fui le atau sut ni le ngā duenga le whapia mai ia one day at a time new day a new dollar I pira nga ngana fu I whawhilo I mo meo ngā ruenga usu te au ai o rola I tae au this for it te whakumoni oh thank God it's Friday I pi whapena wingo ni yasu te le mano no I mata upu tatu te fia talanoina ia mai se lava o tonu o matui Amerika ia te lea mea ia uanga I mai ai ia le whainga malo o lo pulea o latu te ia Amerika te mni ia le swele li ia Donald Trump ia ma le vaenga le Democrat alea ia le Republican pe o Republican de o lo latu te ia Amerika te mni ia o lo whaiela le li o Donald Trump ia ma presidente le o esele li o Donald Trump ma na upu na fola ia Amerika a tula mai e tau mawhai clean ia le mole mea o le tangata whaatuk whaalave I tu tonu le atu nei ia ea awhiai ia I lato na kolosi mai enta mai le atu nei e au noa ma se pasese na sawai e au noa ma se visa na sawai petai o lela I ma le whainga fau le ua au mai io me se foi la matou le meu residence permanent residence io ia o le foi la o ia le va ai le Donald Trump na fa pe fai ona sila to ia pe pa me e ono saini ai te li ua la kinu otherwise ele me whainga koe enta ina mai I se green card ia po se tūlanga whapena pei o le o vainga le na o le ua va ai iai le ne malo tele ia le tau whai lava e whaamama le mo le meo le sortu la fono na wai ki tono le malo nei ai a fua mai ia le la le sao le upu fo le tatu atu e a unga le tau sili a tinga I nai le tingi ia I la tona o mai Amerika nei a wala fui o mai a kolosi mai le pora e au noa ma se totongi o se pasese that's fair enough pe afa pe la sau te muli ana e overstay le atu nei ana e sau le visa e sau isia ia tatia ia la tatou mai I malo tuila manua wa mo meo o national e mai ai passport America o tatou ai mai porum savai ele ia se sina sau nei io to te leo tatou na mai no overstay fato ai ui pepa e uila o le nā pe o ta ua le vaenga leo o matou uma nei u mia mo mea pepa no fo mau green cards a o tele I tapena te toi whai malanga e se atu masamo toi sila tutoa ba ai pe ni pepa e ono saini a o le ine te ua e so ona fia ua yellow green card ia ai accept atu ai le mwhaina toi enta mai pe o nei vaenga uma va ai consultants ia po au vaenga na whaia o pepa na whaia lo green card ba ai le leida vanga na pe yengi pepa e ono fatumu ai te le tua la tunu otherwise ia pe ta ua le mele o te tantano atuai io fa pe le whaia lo si seni o nai te le green card la ia le ua au mai ia whalinga fa pena ele leilu tatu wa ai tuto ai pe iai
ia for the documents legal documents it tauna e to elo signing me pena contact lo ia na fai pepa contact ia consultant nga fai ia auto pepa before you leave au le itu o le tu o le talamoni ma fa maoni le te batua ina ne ia fai na lo tu fu mai apelo fai atu pe o le wanga I Donald Trump I le vaenga o le fo o le permanent residence your permanent residency o le wanga ia le va ai fa pe mai e umia le green card e faia se solitula fono I luma mai tarunga e faia tarunga uma e a fia la pe e alu e te apply li siseni ia pe maua foi o se po se ticket po le aseme maua enga o le criminal se solitula fono e po se felons tatu e fai ona o tatu ai e tulanga na e ono a fiela la green card yo e faia while in faina issuing le green card ia ki o pe a fapea sa fai pe a fapea na yaini o solitula fono tatia le misdemeanor o vaenga foi o felons ia ma le criminals pe o solitula fono na le mafai o na mawesiava no isi o tuai ia te o se permanent residence ia se ia vanga na ua mama ia lo records matulanga fapena fato ama fai lola ia le ona isi watu le yo ai isi watu la ia te o to solis tu la fono between le temilena isi wala green card ma le temilena e lo fellow citizens ia te lela la faina te le fu la faina na ia o le tala tu mai a pio le te amata tu ia I matu nei America e le leila va o e sauni te fai malanga po fela vol me te fai malanga out of the country contact ia le ia lo ia fai o paper contact ia consultants po wailava io ina ia manino me uma ai te li ua la tunu leanga o lea ua fai lo mai e ono e faina e o terminei ua le fai ona tu ua la tunu pe to enta mele tun so far pe o me ia o te lopo in fa maoni ona me ia ai le ia le tatu le ia tatu mau luma I me fa pena o I tatu ala ia li faia ni ele e o matemnei le faia ni pe pai le aise green card le aise io o fautuanga la stay away from troubles o te ese ma meu te fai io o le mo ticket le ta vale a fa pe o le te fialu nei no lo te lo te after vale te nei o le te fialu le DMV failo la sene o expire so o ngai me laiti ana e au ino tatu baba ai to ai mese lava tatu ele mai at fainga o pepa ia po le am teina lava fainga o pepa no fo mau le nei tu o su vale ia le malo o lo ia te nei io to tele nei tangata o tatu nu le ua al watu ile si vanga o tipo petition na tamai nei ia e to tele I fu I na tu mai California ia o le fai te tenga lava ia o nei a fa pe lava e te loa ele I fai o pe fai te fe alwa I lunga na wala fai te fe alwa I lunga na wala ma fai te lo la le pila ta la e se tatu America masanta tatu mai o ia I le ai ina e sisi tangata tam fai e ti poti oi le fai o ni o pepa se ia vangana ua e solia se tu la fono matuia na fiai pe ua tau le tau se America ia ono whainga malo le lia Donald Trump ia a le melen tatu mai nei America e le mawhai o a tangata tau mai o I nei a ita ia ti oe a wha mai alu ti poti oe e le mwhaina tupu nei ono tūranga fo I o le pāua le me wa ai le malo nei o se sori tu la fono na ua e komitai ia na pe onai vanga laiti e watu fa fautuanga I lo tatou watunu ia ua I ia faina ia lo au mawai ma lo nofu ai I le nei atunu e mana ia fautuanga o matou foi la ia
no foi nei le meta o le permanent residence ia leia tutu sa foi mtato o lua ma o te pena si seni ile masina nei na so lua se fu le ulai na so lua fu ulai le ua fai le appointment mo si seni mo itato ana ma kwele tala page si seni permanent residence ele leia lo tato alo pese mai ia ma meo solo na tula fono i ma meo fala lave tupu fa fuse i lungo da wala ia polo to ta mai foi fai se me sili ona le vai ia pe te tango ai se au penga ia langa o tupu me fa pena i o tato tangata ia le me va fe la vale molita fa tino ina lo ia tu langa fa pena ele ma tango fie i se va ai patau ina nei ma po kala me foi le maseli o leota ona fale tonu e so ta inga nafi i la vala tu e tau fai atu muli me na le na fa va uma mala po kala ia utala fia ngai foi o te amali lutu la ia o mana tu e le o le te fa malu wat ile tato au fia ile ia loma isako le almena na vini o lau green card po lau passport America ia na o la o watite o le taulongolongo io mana tu fo ia ele lama tele ila to no fo New Zealand Australia ile sistema tato i America nei io le pe on o atu se tala fulele ina ia mafai ona longa tasia i tatou le mole meo le ia tupu ali mea ua watu se fautuanga o watu se warning o le na ia o tatou no fo le lei me se fo ia tatia ia tupu langa o latou e whana nau le nei atu o tatou nei na mai na pioneer iwa o ema tatou na pioneer ina ala o tatou whanau le nei atu ele i whaingo fiero tatou o mai i Amerika nei ia ele ngata whatoa e whainga ruanga pe am whaina maua social security number ia tu ngā me whapena na tatou go through o mai na so e te tau ia tatou whanau ona whai fo ima ai mai tulang whapea nga leo o mai ala tau whana nau ma e te tau na whai mea tatou mai tu soli ele longa se me fe sulu ai solo e fai o sai lingo ngā ruenga ia mena tatou fo il whanau ai ma se alofa tilo mai fo il struggle ai ile fato atau nu mai eta le leia New Zealand Australia o America nei o kalfenta ele ai lo so pitanga i tutuila manu ia nai o no ana ele se ilu sutasi ia tau sanga o la whanau o isi foi ia piu la tu whangaina me ni o ekalesia piu la tu whangaina ekalesia o tangata whainga luenga o aurotu mai ekalesia nala na go through ai la tu pepa piu le sponsor le aurotu fe fa piu o stapiano na o mai fapitoa o ele ekalesia nei fai pese ia o temina na te lo temine ia pe na ai o temi lava nei le ia si o la pau al me fai ai ona fai pe potato ia na me am tanga nei o tatu fanau o tu walo fanau ia pe fa pele ai se ti banga nau a saudu fai po mastene manu a posten tuila e pe vun si fi foi tuila foi manua e apply foi le lato foi citizenship e apply patole to tel tangata mai tatu motu sa sai na tu tele tadiina le aveo lato citizeni o fia lava lato ile fai ma e tangata maulunga le military le malo nei lato tautinonga o lava le lato national passport e tautua i le malo tele au le avea o lato citizeni o Amerika pe mai lo lato manatu e manu i o lato ele io awa fa pena
o le fea foi la na o Amerika i le fea ngai ma Amerika Samoa mana tu fea ngai nga no si me amtanga i le so sopo Amerika mon me o le puleo la ele o le malo Amerika Samoa tama mai mana ia fa tau ia pe ona i vanga na o la u amtanga ia te o Samoa i le nei vanga o la tautua ia te o Samoa i le nei vanga o le fiafi ele talana u fate ia ona na ma te lia po ia le malo tausi pe le atu te manino manlama e latu te le se latu whainga i le peitai o leo whailo mai na whiga wha pe sa o lau tau whaitau atu ma lau whanongolong sui e sap ia pe o le vanga fia mema latu ia tūlanga o vaenga o malo tausi mana tio foi le na mai loa ia fia mema latu tau mawhai e silingia le iai tu tonu le fofonga fetalai ma le sui fofonga fetalai ma tuan ta upuna peitai le no fano no atu telefon mai Samoa na o le o ye swinga e le to e afia le sui fofonga fetalai o le fofonga fetalai na o fa manuianga tau tutongi e maua ai to e ave ta vale le malo o le latest nga no whanongonongo i ana nafi. Ia, o le tau te ilo le leia o e iei le limit, e le limitation o le malo si anga wha malo tausi. Ia, pe tai, ia le lava wa mai le declaration, e le to iai, ia le fo, e le to e afia, le sui fonga fetalai i wha manuianga o se malo tausi. A fo il tavale, le to emotion tongi na fo fonga fetalai la e fa fo il tavale ia ana on fa manuianga tau tongi o tere lo fo i tere o mantua ia pe fia ni tongi e maua ele fonga fetalai le fo lano o matoi ana nafi mal le end of term benefits le fa pe fa to a maua la ile temi e fa ta pe ai le parmene pitai ia o len fa fo sein fa ta pe parmene ile ne tau sanga a o le mai ia o na tau failo le il malo tau si to keep that money until somebody advised them pe mo minister le ia lalo il fono le official fono e te tau o na give out pea ia le tupe na e tu tongi ele malo i sui fai pule limas fumatot yo lima sutasi i constituencies ia malelua mai i le 10% lima sutor e afia uma lava lai fa manuianga ia o le fo i o le mangana what the end of term ia po le fai unga o fai unga o se no fo inga ia ona tufarola ia le e se fulu limaso fai tau suru maso e maua uma lava sui fai pule ia ai base lai lunga e a foi e fua ia lau tongi e fua le mea lofa lea i lunga le rate a fa pe tasia le rate e mai fai pule o le na ia fa pe foi e se foi le rate a minsta o le na e fua le famunianga lea le benefits lea anga i lunga o le tulanga na i le tutongi o le minsta, tutongi o le parimia, tutongi o le fonfetalai, ia o tutongi o le teitai, marisui teitai o le vanga le tuangai, pi whapena pia whapea classified whapea ia positions. Whai meila le tala e fua i lea foi i lau rate, lau pay rate na te trono parmene. Ia, a por sitele. A faila ana le toi fautuaina i le kabineta. E te tau pe ona maua tupe ia a faipule. Ali imtam te faipule. O fea le mea i tupe na. Pe ana whapele toi fautuaina le la ua whaawau. Whaawau le maua pea. O le end of term benefits. Ia. Pi o na tala na wala no pa ito e pa i le mele ona o le tulanga fo i le o le swinga e le sap ia por Samoa poto ia por Samoa Uniting Party
ia le vaenga lea awa le na mana uma lava tatu atu io le foi fa man lama ele li utu le pa ina ua siringia fia me la se mea ale fon fitalai male sui fon fitalai ele to fain fono Petole au le lava la ua manino lava la ua sui el sapa sui e fia me mal na kapineta ia si vaenga ele to ia afir sui fon fitalai ave ese ta vale male fon fitalai na o fa manianga tau tutongi ona fa pea ona fa wau ia e au tatu matamata i le exercising o le flexing o le muscle le male o le pa i mea le tangata i le mea flex luna muscle pe o nai vaenga uma ia tatu te tilo ia ia o ngā lo tatu ai le lei i le mta upu nei faina fale aonga ia tatou o le isi tala no whanongolongo e na fi tatou mai e o mai le tu malo ia le pata le tama i motu fo le tu mai tai le motu o na mua le ngore motu le tai te loa tu i ale pata pe ai anga i le tu malo ale pata o le motu la le na e iai le tamali o le fioanga me ia le pata na ia toe la langa ina ma ave i le tu la fono na suai ia le lo i sili ma le ma lo i sili po le famsino sili se io e a fa pena fa no mena ia le lo so mai a le tu langa le no la u le pitia tua a wapi a mata mai le afe va se la torsu mantupu o le fasino manga lava o le motu lea e fasino se ainga o le nu ia e foi le tangata fai ia lipen na mo kesi ai lana la pese long pela se me pose no ngatupe ile island lava le petai e ala na fa mafala utala no ile island le na o mai lo le ile tasi valu ile tasi iva valu Hey, 2008. Taimi neila. Lea oi lalo o le malo under LTRA 2008. Peo inai fa mamafa i ele tala no mele. Lea ua own le malo le island lea i lalo o le tula fono lea o le LT yoi o le land and title registration yoi Act LTRA 08. E masani ana pasa tu isi tatu po kala me ile mele. Yoi a lela o sausa watala. Na fina wina mai ole motu ole vaenga o nu. E own isi ainga o nu ia le pata. Pitai ia ele ngata o le taimi o sia mani na feliua ia i pepa male pat pato papa ia le maso malosi o le malo Samoa i le lua afe male valu ina ua faavai le tulafono lea o le Land and Title Registration Act LTRA 08 pea na ua faatusoʻa uia le mafuaʻaga te lē ia le afiaga o le tulafono lea i totonu o le tatou atunuu te lē ia le tamaʻi leaga ona e tatou te faagaina i le upu resitala fanua o Samoa vai le island lea ua mau i lalo lea e taumafai mai tagata manuu o le pata o latou metotino peitaʻi o lea ua resitala i lalo o le vaega lea o le e own le malo Samoa o fesili ona fea na otu ai le malo Samoa mani o latou fanua ona fea na otu ai le malo Samoa mani o latou fanua ia government tatu fagaina ia le upu government o fea na otu ai faiga faa te makalasi nei mani o latou fanua e pei foi o meni o ekalesia taipei o ekalesia o ana fea na watu ele e whakasa taunu watu tala lei ma watu ma patu ni latou fanua. Nei ai.
Ili i o atu ia misionale na vatua le lotu i Samoa. Ma matu e o foi le katoliko. E o foi le metotisi. E o foi le kalesia o Yesu Keriso o aso pa ia ngatai. Ma so se kalesia. E le i o atu mani o latu whanua i Samoa. O le memanino, o le anga le lei o tua ama matua. Te lo whanua i e poa. E foa i e kalesia. O le matua inga i vai lima. Foa i o e lo matua inga le whanua. Le tu le whale o whaifi au. Ma le whale sa i tu tonu o vai lima. Le fio anga vai lima. Foa i. E li whatawina. E le kalesia. Te le ala no ma fio anga whapena. E whapena o ma foi le tūla i mai o le whainga māloa Samoa. Ma le tau nu watu. O mo meo o whainga mālo i tu tonu o whatem kalasi, mālo whatem kalasi, i tu tonu o le tatu atu. Ili o atu ma watu ni la tu mālo. Ili o atu ma watu ni la tu whanua. Le ai. Pei tai. O pule anga na watu pule sa mo le temu siamani. O le temu Britania. Ia, ai mesifo. O le au foa i o le atunu. O le au foa i ina ua whaatangisia ni me a matai le malo Samoa. Foa i whanua le Westek. Westek. Foa i whanua wapio i nā whaingo whanua le malo. E le i o atu se malo mani o latu whanua. Le ai. A o tātu tangata ia ua tūla i mai whai matai i o le atu. O tangata la ia o pe ua tutu mai lunga to whinga. Ma pe ia i u whoringa mai e ese Samoa. Ese government of Samoa. Mena lei ona si saunoanga ma whai mai. A ua whai atu roi malo. E ave le whanua le. Ave. O ai se whaalawe lawe. Lafo le patuipui. Pe o tuinga ma whauwhaunga na e le longo le lei. E le longo le lei se whalongo. Io e. Ai sea. A lea sa i mai. O le ua e mo mai le tatu me la pe a. Ia. Tere lopo le aso langona e mele u titana no tuai. Ai au tatu baba ai to ala vai ai. So se tai au Samoa e nofo mai e whaima tai mea i tau government of Samoa. Ia no nofo ma le mawhauwhau. E le i o atu ni whainga wha Europa nei, ma whainga wha government, whainga wha malo. Ma matu ni alato me to tino. O mea na fōa i ai e le. Ni whapena whai a kalesia. Leo o whai atu. A whanongo mani matu ai ngai vai lima. Ia. E le selo tala le whai atu. O whanua o le matu ainga. O lo tu wen whatsa. Ma le whale o whaifi au i vai lima. Whafsanga i tonua ma le awala adu lungan maungo vaya. Whanua na matu ainga. Ne ua tele na whaatau isi tangata. Mangi ma eu whapena. E le selo tala le whai atu. Fōa i fua. E ta mao le nei ainga. Fōa i fua. Ale te vai la tu o whatsa. Tu ai le whale o whaifi au. Ia se tonu. E le whatawina. Ave fua. Ave lunga o lea. O tūlanga na. E whapena lava Samoa. Mea ia ua. Mea na ute ili tata i te le tūlafono lea. O lea. O le LTRA 08. O fia o whalongolongo i le aminga o le tala lea i le aile neo na mua. Na vava o ma ia finau le ainga o le nuu o alipata. O la tau e ana. Tusa matala o le vavau matala a matamai o Samoa. Mai e le 1800. Way back. Pe uma sa le tong watu tala le 1828 something like that. No,
matai ona au mai tala e on le ainga le fanua le ia le ailenia peitai na vavao ai o loa i le lua afe ma le valo mau lo i lalo pa maunga o le mele wa resi tala i lalo o lea lalo o mea tu tino le malo samu ai le na tu mea ai ona o le tula fono ua mafu ai mena e faite pela u por kalami i le mea leo le RTREOH langa foi o i le fi nau mai tula e pamalato ma tu tele fatau ni fanua i saina ma tu tele fatau wina ni fanua i saina that's their argument le akiwai a le fa yatu tatu por kalami sila i le RTREOH o tula fono na tu le yatu e Asian Banks World Banks le ADB io aisia ina wa e ilunga ai talafu manonga tupe samo na yele ADB i le drafting o tula fono le right from the beginning so e to tela tatu tanga tele umar mai o leo tu fai atu a fai o nato te pemele fatu e pina watu tatu por kalame ele mena le fina watu ai sila tula fono le that's the way out for our customary lands tula fono le e fasa ora u na tu la i mai le fatu tu i le tu samu na ave i tar sanga le tatu ni le tula fono le ese va ai le tula fono le removed totally removed ele fai atu a mea atu te lote tula fono nanga isia ele va lea tanga tanu o Samoa e tatu te le va lea na tatu a vatu war tatu mana onga le fast out to watu tutonu removed totally removed RTREOH vai la lensa new sana onne Samoa le government of Samoa Island e uia ona o le fina o mai tangata nu o ia fio anga o mea to tino alato aisia langa i tala o le vavau o tatu nu e tala mai anu mua wani alu watu la fono lea pao mai lima o ainga e o ninga mea to tino nei ia le wai lalo government i lalo lea o le tula fono lea RTREOH le si tala i lalo tula fono na watu se government ma watu se island na mua island di Samoa na watu malato yorna po o a fainga faia le lenta tu va vai to e pei fo la tu langa le Samoa alu watu role li lo to susulu le tata no so le mele le sista le minister le ye la lo mene fai mai le tala le li ina ua mai awa toi pisa i meria. Awani toi pisa tu se si ile LTREOH o lea ua uma ona remove ave ese mai fanua tau Samoa. Awa la toi pisa i si na uma na besi. Aile ili vai waina lea. Pau na ngā ruenga le fast na fai i tu la fono lea. Au le fau tuanga ele ele o atu e lote ma fai na sina vaenga o le fa mau ningo le tala ave ese remove totally remove RTREOH aisia le anga fo e alu aso e sauaso a fai la ufe me o te tara no se si le RTREOH o le uma ese na ese fanua tau Samoa lalo tu la fono lea rafa o tau e mai le sina ngatu pulanga i luma mai la tau te le malama ile mea o lo tula i mai a to o mai nei la fa pe ia tu pulanga i luma tu ile si tors fu fas fu tors fa o a mea fanua tau Samoa e fu tu o mai lalo e la stala i lalo tula fono lea io a o i tonu tula fono le Samoa e a fia i loa fanua fa le nganu i fainga a fafo io e atu nu o la faia tu Samoa ma ona ngalo o saina lava ia ele na ele o taket ia no ele na fonga ele o taket ia
Ile na o Samoa fo. Ai longa ia tele le mafufau o seina wa ana alu ile mafufau seina te pe o Tuvalu. Nei motu la iti na wala ai ile nature o lo wa amata na sink. O no winga mafufau seina e nga wela to le tom fai na sa to fa longa mafufau seina e avi but tasi an metu tilo i seina. O le sami lanu mona. The Pacific Ocean. So ele na ele o take pe focus ia ile malo sei. Ile vale le malo le. Am faina vai e le fa so atato, ma fe tu na i tatu teta. Io. Ina nei manatu fa pena na o seina na ele le take di le ai. Asia Pacific Ocean is the largest one in the world. Ole Pacific Ocean. Your blue ocean, beautiful. Lea e anga ia iai le ai le malo seina. Aisia e tele le tamao a inga o lo nofo le lititai o sam. E tala tu mai fo i tala o le ele la to. A o le lititai e ati le ai malo fiola nei. Wa e fiolo lo atu io le fiola o tatu samo. I fiola malo tele nei. Aisia, wow. Overpopulation. Me foi na rina tau faile la tutura fono o le ainga fuafuaina. Ma ta ilua, ta ilua pepe le ainga. E a fua tulanga na. E a fua foi la o na anga isena i le atu Pasifika ma le atu Pealingore nuu. Ma le vaenga o le Afrika. Io e African lands o nata sina vaenga o take di ai o le lotu e fakasa i muri fanua o lo iai le falisa ma le fale o le faifi au ai le i paia o le agreement a lo grandfather using ma lo anti a o lea ua matu sauni e foa i loa ma le lo ia na tonua ua ataruai ele sertana fakta tele ane te ua foi ua semsi vaengalia ai o i tonu lava o te pesepea langa o leo mai vaengalia tu le pamalatu o mai e tau mai fanua ua fatau e seina o lau tali ma lau tali sa mo melia te lo fai atu fatau moa o aia o le tula fono lea e mini umai e o ese umai au meto tino tura fondo le. Ioi. So a fai maila lua ave ese i whanua tau samu. How about the next 10, 30, 20, 30 years? I le situ pulanga e o mai la tu tele o lama i le tūlanga le o ai fo in a draft tinga lea fo. I le tura fondo le ale LTRA 08. E tal sa ole fai atu. Te le sao le ADB, Asian Development Bank, i le drafting o tura fondo le o le LTRA o tatu atu. Io e. So, i la tatau na ta mamai ei tangata o tatu atu. E le whapeo tatu vai atu o latu le seina whata. Ai ele mea, to atou te ia ina ua manua ele mea. To atou si la fia mulia, ua tatu feoti e tu tatu. Ai fia ngai ma whanau a tatu whanau. Mea le lei o no tatu whatino ina. Pewera tala le au mai. Ioi. O le ua whiola e nei whanau o lo vaenga o lo tangata le no nofo e tunu whanui vai lima. Pe ua sai. O sai e la to matua i le fua inga o bis lea. Ioi. Murmuri ane. Ia. O le mea lana e tau ai mo le na transparency mea. Ilo la tu foi te matua o te atu. Le la ufeo la e whanau. Penga tā o na maramalama. Ma tau fo tau o atu e nisi whanau i le teimile nei. E tu e whafo i mai. Io e. Tu e ese mai mea mani kanisia. E a fuela.
e afua i le ai o se transparency ma whaamalama ainga ma whanau i tu anga tulangi. Al whanua na, le mori mau umata te i vai lima, e al watu ai lalo le enga alu, yo e tau i le lisi pito le nuu, alu la lotua o i mangiangi, le te le na al whanua, e talo whai, o e sena whaalongo atu le te minei. Tele na fōa isi vaenga al whanua. Ia, e ta tia i whapena i le aru sisi le langi ma avenio na whanua, a o sa mora vaia, le anga o sa o ona whanua, ma ona suafa, ma ona rau ele, o ana mea tō tino, o mea tō mai i le tino, o le lata le nā o le tangata i le rau ele ma ona suafa, o mea tō tino, whai mai ale tusi. Na tō mai i le tino a tamu, mea na whaia i ewa, le tina. Ma tasia tangata na whaia i le ele matpapala. Ili whapeo tatou umana whaia i le ele matpapala. Tasi pē le tangata. Na whaia i le ele. Ta whio lai pē ana o se whasi ele o tatou atu. Na whau ele uru e tangata. What do you think? Mau ua pē na whapeo se ele na whasi ele na tō mai sawai. Tō mai se whanua mato inga sawai. Pē se whasi ele na tō atu se vai manono ma polima e po tutuila manua. Well, whatoi foi. Tau te mawhau whono rato i pe ana whapea. O se whasi ele o motu ia. Na apa mai ele a au le atua. Ma pausia e tangata. Ioi. Saulo marenga ngana lo tu. O mea tō tino. O mea tō mai i le tino. A whaila o se mea tō mai lo tino. A whai foila e wa aile tangata soifua ma tangata Samoa i le liu wino le ngangana ma su e upo le ngangana. A whaina tō mai le tino a tamu ia le iwi e whaia i le tangata. E le whengofi. E le whengofi. Ia sira whiala. O oema. E le i whaia tātou. O oema o laki tātou na mai le process. O le process. Mo moere ta mama tina, iwa masina e mai tangai le tina, ona tātou whanau mai lola ia. That's the process. Ioi. E tasi pēr tangata na whaia i le parpala ma le. O ai o atamu. E le whaia ewa. Ewa le sangata laki. Whailea, o le mea na tō mai le tino. O le hame na tō mai le tino. O le iwi aso. Ioi. Tō mai tino. Ale launga tasia, ma lava tātou ile. Ile foafoanga a le atua. E kake wanda. I tala o le tuspaia. Ua umana whai tangata. Sila atu. Ta atia mai tangata. O le tangata oti. Ai whailea. Kake wanda. A pena whawhea. Pena i. Va ese vai. Palu ele pala. Pala se whainga. Wondering. E tātou te mawhau te toa iai. Ile mata i sauro tātou atua. Ioi. Whaia ma whaatino ai nei tū langa whapenei. Ia, orina. Ai ina ua alu sila atu letu. Ioi. Ia, e whaawau ia le tātou tanuanga. Ia pe a le mai tula i lo tonu me tatu malo i li fa tau wina na po e sasia ia le la mo la no ia e tal fatu le tatu o nanga ma tua lo fion le ota i le nei baenga o le tua ma o nanga ia ua al watu foi le aso na fi mon sas o le aso fou le nei o le tua i le ngata na fou nei fou me uma ia tatu amatai ni amata fou But when they have not so no ia te fa mai ilo tatu atu sa mo fa fo mer fa lot ia fa malo fa aftai fo ile o nanga tulepa ia o ela vole le usoli il maliato ia fa ia tu mo le vano ele au mo nei tu nga vano fa pe ia fa talo fa tu il pa ia mo le malu sa mo lo fa pe na fa fo mai ta pa anga masangi ia ai me se fo ia le lo
o tula toa o Samoa, ia, sunga i whawhengainga mo lātou whaltua, alo whapeo na asuina le ipo leo lai, i so se waipano nei la langi. Mani, Ia, whatalo whalna, e whapitau atua i whatalo fo umo na e saunia i le teimi wa, o tea, ia, whamalo. tai, malo, siole. Talo fatua na nafi, io, wa ngalo ya tiau o na kopi le mea, o fiwara senta tu, ia naro sa ua mai no fono mai fafo le fina enta mai. Io lea, ia, ua, mai, da so nafi le o fa wa tapo kala me. Ia war fita fa fonga. E te tau no mai. I, O lea o te leo ai le mele o le LTRA08. ia, Ia male tala na au mai i le o le lama na utatu wa i le fianga o le tatu watu i le tulafono lea. ia, LTRA le ua o se tasi o le fioanga o lalo manu po feo alipata. O toi fina wina le ailen leo na mua le tumaitai. i, O le mea patino le latonu. An mea patino le latonu ma le ainga. Peita ai, o le ua i lalo o wha mau lalo o le LTRA08. Io i lalo tulafono lea. Ia, na ona siau ta mai whapai ia ta me i lola ia le te loisia ta tau. ia. Na ufa longo lava malitotoa nei le i lau folsanga tulepa. O le mato ainga foi o lo vea i le melea. Ia, mon. Lea ua mau atu nei fo i wha mau maunga le ainga. Ia, o le mato whanua le tu o le Hotel. le hotel fo le Ia, i o le na ua saini e. A e to o lua la tangata na e saini e i lalo le. O le whanua. Io. Ia. Tangata tua ai. Ia, ele ai. O lesi o le tangata o le mato ainga. Ia, o lesi o le ia le sunga ia le ana pale mia i le i tengu tea. Io, o ko rua la ngā le saini e, ia mal pale mia kai mi ngai. Io, o saini la to lua na, ia le se lauta sanga voi lea e mawhai ei ona lisi le. Ia oie o la tulu na se lauta sanga o mātou nei le whiola le temil. Ia, e mawhai foi la e le a inga lea. Ona whai e lunga long si i le whanua. I le whanua tau Samoa lea? Ia, whanua tau Samoa nei. E mawhai nino? E mawhai. E mawhai ona whai e long. O le mena lai ola ia le tele o le pisinisi na. O le mea la e te lelo na whainga. Ona a whai long sa tangata nei a wale mawhai na tongi ai o. Ia wa averola el malo ia el whanua. Pe ave el bank lenga a mai le long. Ole whalawe na o le mea lea. Manilo. Catch na o le mea lea. E mawhai na ole wali i e whai longs. A whapela e o alu le pisingisi wale mana o le pisingisi. Ina tia ala i ele ai o. Ai amato atu la le taimili nei e toi au mai whanua. E te tau matu whataua atoa, mamela i nunga le whanua. Ia. Ia wa e sila la o ia. A whai mai ala le ainga la se lau milionga me e tau na watu i mea umala i nunga le whanua. Ia o tu pena to tonge mato. A le mea ko nunga mato. Ole whalawe na ole tio lea te lepa. O lo tele ia nai o tātou tangata ele o malama tele ia i le mea lea. Awa lewa aso o tele fo i aso ma tausanga o mātou whina wina le mea lea. Ia mātou la nei le baba ai atu i whafu. Tātou nei baba ai atu i whafu. Ia nai koe ina lai o. Ia e alua e lunga le bawhia loa i fwoi lea o le whapea mai. O mai ia aka ko mela whai e ngā le pizza e le whawai ia pisinisia nei tangata. Ai muli atu. O le whanua lawa i lalo i le malo. Lalo la tulafono le? Lalo tulafono le. Ia, pauale mea mātou le mo mai o sina tupe fo i le mele renta ia le paenga le. Le tupe fo. Oi, sole. Ke le kainga e tonu tu le epa i le tupe le mo al masina le aina. Ia. E te le tonu ie. O fese mea o le whanua on kwa ke lea. O le pisingisi on kwa ke lea.
tele mea lai tele tu pele ai ngole mo ai ai mai Yeah. sinita mai mea la vai ile masina sei fai foi ol vai a ole masina le mo sta mai tu pel ne ole au mai e fa no foi ile ai Oh, so. ia ole tu nga mel na tu le po mo to e te fa no no ia fa no no tele le tu langa le wo o ye le tu la fono le ia ole fai foi lan to finau ele ai ngal me langa o lawa wo uma na fa pepa uma le uri ia ma ko kam ma ku ia le fa pepa le Sorry. Ia e o ngā la le whawhonga me o tatua tunu i le tā ua o le tūrafono lea. Mana tu foi, ia e tele tamta upu e te fia tanoina, e whaftai leo whai lolo fina ngalu i le matautia. Leanga o le lava e pese i e tulepa malatu, o mai tau mai whanua o ave saina. O mai tau mai, ai leo le mena le whatu, o le tūrafono lea. Leanga o le tūrafono lea. Na te avea uma mea tō tino Samoa. Pe ale popoto mata mai tatu nu. Ia, e sim ta apuna no tan noena nafi. Ta mana tua e tati tano pita ili. O lea ua manino mai le tala le to ina. Ele se sui tau va ale hita pipi o tuu lo tufanga. Fa pena fuilana i o atu fia me, ele se sui ale sap. E tau va mo te tonu i. Ia, o la ura fai tau iai. Sa o ana leo o ta tonu ina, le te le o le iai o le mele ta o le Harmony Agreement. Ta mai i whenga inga lea. E le eise si tau va i lo tumalo, le fo isi tangata o tau va i lo tumalo. I se vanala sui o le whatutua i le tua sa mo tasi. Le challenginga i le pā mai. La so fina ngalo i lea. O le mel nei tu le pa o leva na fafau. Leva na fafau mai tu o le mele. Malama le leia i al vaenga lea. E te le afu. Le fa le tonu o la tau pea o nei le taimi fo le toe fai le palota lea. Ona o lea ua matala le lei i fina ngalo ma loto tangata. Le mea le tau mawhai atu ai i ala auli al mali atoa. Ia mara mea fo o la tau mawhai mai i il vaenga lea. E whai fua nei mea, wa lewa na whawhau mai tua al mea lea. E whai lau tala e toi alua i tua il taimina na o mai ia le si fo i lea e il to ono lena tuli male. Na o mai e nei. Whaatarasanga mai a tea ufo le ini mea hoi o testa e whai e le COVID ma mo meo mask ma mea na ia taimina o le mau te tonu o le health a New Zealand ia no waru lau uma i mea na na sia lau wa i le talanoa na sia lau wa i ma lau whaalunga le talanoa na watu au le fesili sau le tali o loina e le mea lai tupu tonu i o ile palmene ia no ta sau amo ta mahu faufu le matalo i leli ina ia fofo ala mea le mea i lau vai sau fu le si minista i nei ma to wo fai uma mea fu le e support ai sia sia ta mai talan foi mai ia o mala mai na o e le mele tu ia to so tai la ia le mele na sa wele sta to mo mo le o fa pero le le ai la e te le ale mele fau tonu i ia ai tupulo mal mele o le tūlanga i lau vai o tele me o sai ti al to rua le fia me ma tulepa tele me o sai ti ai mai se ala me o tupe no mai fafo e pela o sai ti al na le o tam fai ia ba ese ia la auli o la auli al mali to ma isi vaenga le i tonu i le fast la o sa o la to ia ele ia ma se me o fa la vea i la to lama mal mafau i me ia a al vaenga le langa o sai ti ali mai na ya ula ia la vai ia i le mele o fai il vaenga le ia o le o tama fai e turi fo le ia na o nei fa la vela si a ia to tu mai
A to tu mai lan to lo le. Manisi o le vaenga le I le tu le o le. E to tu mai lo. Kilia o ma me ia le la be la tu. Mo e se lo man malo ile si paenga. E lo tal tu mai le to yo mai le si paenga. Pa wal me le fia mo o te minne. O ta foi o mai uma tutun. Yeah. To e fa. Kilia me. Kilia uma me ia. Ia ono lo le. Wai e te lele me tupu pe o te me tu me le fasti le il paenga le nasa. O le asa ili ma me ia. Ia mo lo to fanga ia fa pe fo ia le pa. Ia na foi na fa longo tu na tuli I fa fo ia to ina ile fono le pa. Le tu malo. Ia ula ia. Ia na uta to baba ia tu ia. O le mela na le o va ia tu. O foto ina le to ina ia la na vaina. Ia wona io so se si o le mela sa ia me ia fa pe fo ina ia na bia. E wona io so mai si ile tu le. Ia ai la ta to baba pe tu ta. O ile la ilo ai le tu malo malo to final. Mane. Le si men le pere ta fa so me ia. Le ota. Ile por me le alle tu le pa ma le fo si o le fo se polo tele. Le si la le men o fate ia ina o fesiri ngere li o si o li le me o le forensic audit. E fa pes fa sta la toina. O leva na maua mai li poti. O leva na maua mai. Io ai o mela le no fa tu ia ma wetu pe mane o maua la. Fa fele tu no le tar atu. Mata we foi la ba IP le to fa popo le 0.5 millions. No wingas so se me lungo le 1.5 millions na alu le faingo le forensic le. Ale la permitu le. O leva na maua mai li poti. Ai le ai ma se transparency. There's a transparency at all. Tasi na me te tiro ye. So fina. Ole tangata le no fo mali poti to le pa ole minister o tupe. Wai ole forensica ore le na fai. Na fai ona e faanganga la vai ile tulanga o tau tupe. Yeah. Ole mea la lea na vili ia lea ua manu malo ai ia le finau lea aivo. Tu le epa ma fia me. Ina ua alu le minister tupe ia fia me. Yeah. Anga ngofor minister kupe ia lauli le maletua. Sau fafu. Mo sau fafu le ripoti. Langa ele mafai la to na tau fia lipoti lea. Yeah. O le lipoti, e te tau ona I loa o male malo le tunu. O te tau na sau wafo. A lalan mele o tupu te mini. Ta apel pal mini. A ele au mai lipoti tu. O le tasil na vaeng o le fontanga len tau na no o iei. O le ripoti tau na mai tunu. O na wha iloa mai lola iei le. E te tau manu. Malo. Faftai. Lera e mau atu e fai e ono sa o rautala. O le sau fai lima o le minister tupe. Ia pe on tatar no ai liota. More si la fia le atu. No, len tari uma le atu. E ma fai lana e ma fofonga o e ma tatu uma. E ono a fia me tono li potila. E ono a fia tu le epa tono li potila. Leanga o lela o le atupu tatu ma fofonga. Ina ua le aise me tau ele transparency nga mea ia. No transparency. Ea, e tau sa o talan. Sa o leia le lau fasoal na tulepa. O tātou fu I lei fafu. O le tau te involve umai mene I o mea tau o le malo. So se fono a ta te alu ia. O mea mua ia au mai. O le ripoti lea o le talo al tupe. O le ripoti lea o le finance alea vaenga o le malo, le vaenga leo o le health, o le vaenga leo o whamsino, vaenga leo. E tofu umala tu malipoti. Ona mai le tu fatasi. Ona mai lola ele le fono le mātou te iai. Ona mai la ele.
ona whai atu ia manatu fo i leo mātou nei e lunga le board lea. O le pau leo le mea o vai atu ia. Tasi le miliona something le tupena alu i le vatunga tangata nei whai lipoti. Ai o malu nei. Ele i o mai se lipoti tono le palmingi. Lea o pā le pomo kamba ia whakaape le palmingi. Ale ta o no fo le malama ta tupo fe o i lipoti. Ele. Malo, faftai, tele na watam tau na fotu le na usui tau polo e fia tanoina. Lea wa manino lo u mafofau na oa. Ina u fesiringia na vailunga lea. Se fina ngalo tu le pesto inu panoa. Pa fonga na tala tu le panfai. O u tere mana o toi ave ese motu male poa. Ele se fierto ina le timotu mai te telefono. Ai ai pe tono le poa. O ngala na ta o mea tau. O lono vinga. O le malo tau sile te mini. E control umatur toina. Ona o leo fai melantala. O te le mana o e to iai ia pano e tonu le poa. Ave ese mai male CEO. Ave ese mai male te telefono. Remove male poa. Ia, le pio le. Tas nam tau puno leo ai ana. Ia, tu le pa e fai ale tala male whaalo. O le tūlanga i le tuina. E vai atu lol tuina li tangata o lana te iloa ni mea e anga i ana ia. Tang whelol tuina besi. Wale ma tele na tau pulea. Mana tua fo ina na besi fa fo se i fo e asta mo pano le te mina. Tutu mai lo le fast. To ia batu lo pano i ton. Vai la e le maua mai pano o loan sia na fai. Ia, nga. E o i sainga ia e o koe ele kongese tax. O kia. Wa abe ia le 40 miliona. Anga i kako kangaka o lea 40 tau sanga o tongi lato nuki fa, tongi lato tax. Matawa mo ngi long. E o le afetala. Se te fai atua o whainga alwenga fo le malo o isamu. Sole. E o le lua se lautala e ke fiu e o mai fo e frustrated. E alu o e musu e koe e whaiselo. Ua fo ele kuria ko i le vaenga. Kuri fo i le vaenga. E o malele i ale vai aso kuri nga i solo e. Anga lua se lautala mele ke la kot. Ia ole mela nai la uwa ai mala umai tau atu i le tūlanga le i al to ina ia panoa. To i mana alto ina ese a to ala pa malimela. Ai oi la fai al fifiringa al mele to e bato i panoa no fo tonu i. O tato. O le atunu. Pa lota la le atunu ia i le fast. Ia ona mawhaila ia lea ona whaatino uma mea tato te le fia atu ia. Malo, mana ia. Le peno fai atu so le. Ka mai i le mele o na fai le waanga. Tono no fonto e ese lungo latu fato sine i fai nei. Le vi le saole. VAGST. Le tax foi le. Tau le ta sine na mea le HPP na vesi foi samo. Le upe mai vesi. Ar si tele ala. A fai nei wai lele i ono no mai lunga tax a fai fi au. Lela la mai ni tam fai ese le GST le. Ai mona el tax to e tam fai tax i fai fi au. La so si le fi rang. So se tangata lava e malama i metau tupi. Peila o toina. Yeah. E vai se le si mea ai mo mai le si mea tutonu. Ini kau wai ngau wen me. E ngau. E mamalama le alto ina i to ngā mele. La kako wawai la ngi tax makua ke le ale la ia. Wale la vai se le VGST. Ia ai amai lo la tax na i tutonu. E ka vai mele. Langa te kawana i se me ka vai mele. Ia e o voi la i le wha moe o le vaenga leo. La wha moe ia sainga. O sainga le la wha kupea la wha kupea lea e se lau miliona i le tau sanga. A le na pepese nei ma le fia.
I le 50 Tas. miliona. Mm. 50 miliona. Ale la mai male nga bataulia. E se lau miliona pe ai kango ai tu le ia ma fa wasinga le tu pe alu mai me. Le o mai la tu fa lo. Yeah. O te tal tonu fu. O le lo ia al tama le o fontoi. Fontoi. O la fai mai a fontoi lungo tu langa vo le ona o la fa tonu foi. Le ma fa la ia fontoi te mini. Ma wa ofu a fontoi. Tasile na mea, o le sau o le accountant, control iam fo mai. O le tu, o le matuale pa leni i le me o le equation, Yota, ona o le ta, tele tamta upui e fia tano ina. Ona, matu pere teimi se, ia te oi se teimi a mai ninta upu na ita pena mai ai. Ta ho o mea whamsinonga lefta o matni. Ata tere i tano whamsinonga le tene. Le o ti clea mai e le whamsinonga whanuam swafa i sawa i to sivi e matu. Ua whamaunia le swafa la auli al manitoa. Ai tasi lem tau. Oka se umi o vavau atu ina ma ava avau e tutonu o le motofonu. E ngatana i na ito ina. A ana followers. Ua matua i sa mala ele nei te mali o le tunu. Siri o lauli al malito. E o foi lai le foi news. Ua te ia ua api ono fai atu le ota. Tau te oro me le professionalism o ngā ruenga. E le mawhaina e whaapupu ua pe abbreviate i se ngostangata. I le meta polofesa o ngā ruenga. I le mawhaina tu sape 5 i e ngoa matai o tanata alu uma pe a o i meo whasalang wha profesa. E talu ana na musuto ina fitoi wha o ngāli ngō lau del marito. E o whana lau whai news. Te aua sau lauli leo tea. O muri o mai. Wani au langona ina ua sau le whamsinonga whanun sofa. Ua whailoa mai le mauti noa. Ma le whamania o le sofa. O le lauli a le maritoa. O le inganga tō na fōa i le tūmalo. Tōwhina ngā. O le leifo i o le mea lea tulepa. Ua matua i wha tula whono inai. Le suafo la auli al malitoa. Mali. Ona e telean tapisa i tua. Ma fai e le faitio le altoina. Faitio. Fias futau sango i tono al palmene o faitio ale altoina. E le mana o la vetau atoa le suafa la auli al malitoa. Wale leila lea. Ona sa le ango tele i tanga tel vaitai mia. A walu. Wa peise mata o te le fo lele. Langa o le a mai pea. Wa ola le taimi. Wa te tau e lona wha sao lo. Nea la ua wha sao i tono tu la fono. O lo la na fianga le na o mai e tea. Ina ua sau le wha amtalanga. Ua wha maunia. O le suafa la uli al malito. Wa ilo la iei. I le au waenga ia le e nonofua ma follow i le mele fai mele to ina. Wa ilo la iei. Pe ava ese la latu wha maualunga ma latu bride la iei. Ia. Ai tau ato le. Ai tau ato lo la lingo. Langa la o le suafa o le ua wha mauina. A wha pera la e le ta ua latu. Ia ma tau lo la na ave lo la i le whalfamsina. Wa tau lo la na ave sao lo e lauli. Langa ua lewa no latu whai al mele ia i stamo lauli il malito. Wa lewa no latu whasia whapea. E lea se me o iei fo lele wa o tatu. E iei uma ia short terms o kako ingoa. E pela lauli il malito. Ia. E ala e whapupu e tatu ia lauli. Ai au mai lo i pela na e sau noa. A olo tonu le o professional o tangata ia whasa lau mena. Tau ato al sofa. Ia, e pe o lau na mai tau iei. A ola le taimi e to e whai ei ni whaasa launga le wali ia ai le tau ato lengo. Ia o kaulonga su. Kaulonga ave lo whawhamsingo.
malo aftai anai ale tualalo le ota o te fia tala noa ele to telesta te mielu famsinonga uma paua le mea fu le tatianga il fesidi le lo tu le mertemini pe esiana le tu la ise sur defense tate mulmuli il fesidina ayo le la fesidi atia tio I upu matu ia na la lafo e limoni i le loia discrimination fingortala ito e ala fesidi la atu wana te ala la New Zealand ana fa pe o le courthouse in New Zealand na fai function e ono mafai e limoni na la lafo upu fa pe ise tangata loia i tono New Zealand i le me olo e na tu le po ulo ka sao ia so sao kwa ke minga ave lo loka o lato o leo atu e fai fa msinonga ia o lo ia o le tu i tu ye lo lo ia lato ma lo ia la yo anga o ngei le la folmenga o ka sa malale ia right al fa msino ia ona tato e o la ia le tulanga le va felo ia Lena tau fi kalasa le famsinonga ai fai maila na fautuanga fu le i le to fatu e sei limoni ma wana na tau fi le ya e 5 minute nana no e talno e baila mo me ole loia KC ia na mala volmena no mo kos ia o inale un fatu el loia now you're done. Yeah. No. Cute. Ole strategy ala ulide. Neo mai ale oleo ia. Ole tam fai faita le le kesi. Mana tua fo ile sia wali ia na uma. Ia. E fa kesi e pe fo e ko e ma pe fo le e mana fo le faita le kesi. Ina ia lose le kesi. O tamai. Wale banga loia. Ia. Mala malele ia le strategy ko nga kamai. O fese me o leo mai e fiola. A leo mai accuse le lawyer. That is the last thing that you ever do. It don't fan from sino. O e sa opea. E makwa e alwa e lalo ina ia malolo case. Alo lakula le lakwa e fia poko eu. Ia. Se fetu la tala vo le e que so o alu ia na uso maoli e o lo vo ia mon maoli e pala vale mai ale amakanga kau wal fai que piora me se vai la se pingi la e famasingo ie anga pa wal pala wal kamera sa mala mai abe o e ko fai sa fai un escape abe lo loka loka ya la yale ale pisin fa msingo easy cases oye ia o kwa sala bonge wale nga wale aba kwa ai ofu ya aba kwa loka ole ma paula le wa matona ona iloa na uso maoli e mana itanatani a ole tono ko ia iloa lele po le alo fia kama malo fia poko vole le akia meanga o ele fiola mali o le tela te fiola e o foi lai laulo ia ai o wa foi langa e taimi e malo cases i o lolo ia male famasino o lo tal no i tu malo o lo tal no tu ia ai o taimi na o le fa pe ala o li o le ma fia la kolo ia ile me ai ro po ko o kala ngom kala sa fa ia lo ia le ale oleo fa malia ma ko yo fa ngo ala ba ya kamai ya kamai ma ko mai as we can all see le mele tupu le lo ia le oleo ma le lo ia le akisi e te vai e o mai fia lo ia to fa vai o mai to ema ai la ele reaction ale lo ia kesi o ia lo ia le ale oleo e sa vali mas tene matua pungo la lo fu le te numa mas
te lele abenga lai abe steni le al banga le ole fia ona ola matua I mala malama lele Well prepared. mai ia ele keisi le amatanga they're done ele tu leo mai ia le amatanga se io o mai ele taimi le o fa uma mo le nga umar keisi le na uma ia pe ola una baba ia tu ia ile I banga le ya mana ia pe o facilita atele le o facility ni tangata ai mesia ila tu lang no ina le ma ia male pipi le foi na facility ia ta mai ta itu stalla ile la ule mali to le fola le fala mu stalla le foi no vai o facility me le na Australia le po de me Australia wala wai le pala ai o defense pe ai sia o le tu la I faisela tu morianga e faisela tu tala e tusa o la tu morianga ma facility fe facility ngia ele prosecutor ala lana da ya le tali le la ule malito le ai o le tonu ele fe matu e fai ele eloi ia le perta tano I vanga ele case no always e fa interpret no lo te pamtala upuai so se taimi ala e umai fo le matu mai la ia lea ia e tawano ia I tonu taimi na e fa matala ia le fisilia lo ia mal uma mai le case o le tūlana na molia ia le tangata lea e peo so fa I solo na fa matalanga even na le video na mai le fa le video le o le mele na o ia le tangata lea I o il fale o tangata lea alua ia tangi ia tangata le amai le molia ia stama lea alo tangi ala no fa le famsino umalo o matou mai ni o mai lo matou la to ia le tule e stama le nga abe ele tangi le su to mai lo fai lo el tala lo ia o la uba ai le case ke le ale abangoi malo oi onga o le fesusu ia ia le il fam talanga ai le abatua la ia oe le tulanga na e te fa pe ai wa e malo ai abatu ia oe la manua pe te mana o te tali pe le ai pe ai se si me esse mai ai le mele tatu tal no ai e te fi tali Pai mai lo maltala lo ia ia te fa mala masa o ia le mele o te mana o ia o le mele o te mana o ia ta tia lo fa pe o le famsonga o man malo okay ile ia se stali to e faia ma le simbe ne ite o to e tu atu irunga fa matala se me e o ia la sa o le mele fa matala ai langa ilo ia ila lo tu singa yes o le mela na o le tupu I le tu le aleo wo atu nei abatu isi mau se I fatalia le o ta fa mo au le I angai te lau le wingo lau tala o lau le ba ai o lau le silsila o umar case o man mau manai o lau na ba ai mo Wale to I se me to ansa I il vainga le. Mea mai le na abatu il vainga le. Le keisi ma vainga le. La wo au mai o. Ai opposite side la. Ele fale tonu o la to o maula e mai. O fete na I mau. Kasi al falong o keisi ma vainga le. Mai mountain. Ele mana na ola e to tu watu sesi. Awa there's a lot of other things. Ola no for my Sam. Ai ona le lavela. E paua me e tu sia lalo. O mena e taunto e tali e yo. Ni o sister. Te watu. Ai watu si me fo. E ia la sa o le me la watu. Ai langa ilo ilalo le tu singa. Awa tato. E ia le mena ia tato.
e alo toi man ko le si mea alo o mana fai la ta statement toi man ko la ia le ale wa a walu le case me foi la na e le ona contact mai pe loia ia tata ni wa ata contact e loia ia la kamale e vidi mai ia ona fai mai la ia le toi fai atu ia el tama pe iai se si mea ona i lo ele o tusia ila lo langa tusinga le ia ia le leili i leota wa tasi pena me le fa former tatu ua pi tasi le vaenga o launga luenga as an interpreter i tonu o le courthouse so e te manino lama e manama i vaenga ia o tatala nora i meia e tau i o nei te afia i mesi lava me tau whamusinonga ia whauau le so lo lava la te tununga o lo o sao le tua lalo a lo ia wa leo vai e mai maute mi fa o wai mo ia witness a leo e mai mau foi la temi e tu la i sisi o le defense o le sauna o le me pito sili ona matautia i le case le o el watu ale si o le oli ia le e moli mau ko el wakwa ko fa se le tala le sta tala no mo ko e ka wa le sisi ko ka wa le siles a la to uma le tu etas na o fa longo lo ile melna mua lava ia le komisina sau le si komisina sau i esi o le ia nei na o fa longo lo i mena ala ku le si fai aku ale fai mai le si mua ele o le melna tu ale o ala ku le ile fai mai o le melna tu ia kasi ala wa ia mo la mai tau i me foi e te alu te falongo ia ma fai tono le orko uma case Malaysia case you know but ole mena pito silio no fia ia ele tau fia kalasa ile o nga tonu le case ole tangata no mana o la vai tu lena tu ole tangata leo Yeremia o te loa e tasile nā mea ua manatu ai lo ia langa ese la mea mai tutuila e matautia ia e pauana mea satana unau e fuilele ia ila tu ia mai tutuila pe ana fa pe e watu e turai langa o taramuni lan sautata e ngoa ia sale la varu fai nal watu ma telefoni le ula lea nal watu mai e tuila telefoni fa mata ai la to yo o foi inisio le fio anga fatongo o se ainga na no foi na fa mata o ma telefoni lea ia tatu tele lopo fe tonu e le fai ta watu loia e pepelo uma wan na lau mai ale corrupt ia o mai fai unga o la wata pelo mon mauni ia la sofina o le tele yo o nai paanga fo e vili mai te un foi mai sole ole me ngale kaofelo el prosecutor ai kaofelo case o le fainga ta o le melia o le prosecutor lava ia o la naia ngaluenga o le local tanata ai misia la le vaenga le yai le tu le case ia la naia ngaluenga o te alofa foi a ui esteni fai o le laititi malesi mea wala tu nei le kuinga case lea na iai le mafau it's not my case ili te le case ai ngalo la i esteni malvaenga lea elite le case le si me te le right i te taula na sauni le case lea e ui o le defamation le case lea alanga elite ili me te le sa ta tau wala o na yese mafau mai ngai wa lenga fa pe na tutulu ia tailo ye o talan na len pai mai dai wa na tangi tini pale simbe wa ke ile kenge le sila kiki le ngaku manga video fam kala ela o kalo il tustusinga ela o motu ia te ia se fam talanga o le la ko fam kala mele ele o tu ia ela o te ia ole
o le faingofia na i le mafaufau o le auali ia leoleo ia. E Mm, whaatea mm. mau ia. It's just a little case. Yeah. E la iti. Ua umalana whawhau umai tua le auali ia le mea o mai e whai. Ai o mai lo. O e le aila. E rin kamai e kukua ku i le kule. Mm, mm. E maali e tele ia mea le auali ia na umai ne tau whai. Tau o mai fole le wha e tūlei mai la tu le wha leo leo. A leo mau atu nei. Tele i o mea e le kai. E le whai ngoa apu ile le e tangata o le grey area. Okay. O le case. Tele. E o al notebook. A very simple thing. Very simple i le notebook. E o al notebook e le me. Running sheets. Mm. Yes. Pei fori le tau tari e ai. E kau wale uma koe kako. Tau te mama uma to ia ta ilo langa le o latu i ta lingo ni atu no. Pi te le auto New Zealand matanga ia so leo nei mea. Ia mese la po na ua fo ia tu ia KC New Zealand. Le ua tala noa la tau ia la tau levolo ia ma. Po fa pesoli. Leo ri ela kung usa mo so le makua fa le kongua ia no langa no tara no na level fa loia ma fai tau mai lava tatu le matango fie la fa longo lau analysis lo mai lo analysis anga I towards the case wa yetu inga ma fo de masani tara no tu le pa justice delay justice denied ina ua saule mele o le toi tu am fatatali I fefo ia fatatali mo meu vanga tustusia o le afoi Submission. Submissions ala sau sila ia I le tulanga lea la lau va ai I le tulanga o le tolo tua io ia o ke tupa Tui le epa o le o I nei a ia o le lau tau tala au ia I nei New Zealand. E a mai e umalo le keisi nā ua le wha maonia umalo. Whai mai lo ma le whamsino. Awangi e koe whai se kala e koe a whainga I le tangata lea. Wa information le tau tala noi. Awangi e koe whai a se kala, e koe whai lo se kala. Ia mai lo e ave loka. O tala na whamasino ona e te tau ana I isa na tala o I le situ. Ia. Ona whapea te whai le whamasino. Ia. O umar tātou case. Le eise me e moriel kama lea. Ai pau leo le ia o te leiloa la ia le process a Samoa. Ia. Ia ufo ia la umai tau atu ia. O le la ato ilo umala vai el whamsino. Steino kalasa. La to ilo uma mauia. Langa fo. E ese mai le case le I case uma. E lead le case le. I lesi me te lei. Tau la ona matua le lei submissions ia la watu. Le tu leo ma le tua. A wai toi a mai uma la submissions ia. I le case le la lita ku ele mele. E toi a mai uma la o lo na mafau ia le mele. O mea ia tau avu. Whamsinonga I nei. Nga umala ba laso na sau male malfautuanga ale loia o ia le whamsino. Ia o mele malmele wa umar case umaro. Ai I lo la lea tau manatu natu atu le mele. O lea wa matua tu ua e kalasa lea vanoha. I lo ia umanei. E oi makua kusile mai laku submissions. Na mai lola ia lea. O le mānei fo I la o le mele. O le tu lai se siol vaenga lea. Le AKCs. Ona e liki e toila I tua. Ia mea le nofo man vaenga lea. E te baba aila ia le batu al submission le la batu ai. E makua I yofo la wale I tu lai o. Ia, tailo ia kalasa ia ona I whaia ia whai unga. I even kalasa as well. Wa matua matala tu ale le va aia kalasa I le tūlanga le o I el kako case le.
Te le se mea o la tu lai mai. Te mantua fo ile malo fiti man la tu le former prime minister le na ia. Oi foi ngore di Panorama. Te lopo matala po lai loka te mea. Lai loka lapa. Ia mar komsina o leo. Yo, te manala tu foi mar tip o male komsina. So pe o atai atu te va ai ai keisle. Ole fai mai ni silunga I aina fai mai se interview asiata ma pula ana ni te le mata so se temi le la fa pe na tau tin le tau o mai asiata ai fo e pula ina saunia ole ave uma mo mau ia mai tuila ia ai pe ole mana ia vanga le ta fa tananga I leota Tanga le lawa mai lawa analysis o lau le naba ai la lawa ai I le sa vali mai fa fo leo ma le reaction the reactor tangata tapua I ma le mai fa fo ia fai pu nga ata fo I la so to e pa fenga ka ngo elaborate le va inga na I lo ramba sitsina mara vai ana I tele mele o pa il ta tanonga o I nei New Zealand ele I vai fa kasi se lo yo ngofo mafusi se client ana masa vali mai talno alu rolo ia isa ole memo le wo vai atu ia o matua fusi ma ata ma talno ia lo ia ma si vai ngale ai mai sem tanto va vai nei fo le ia ole va ai tangata ia sem vai te milia ole matua ma la lo la boleta ai vai ele vai lo ia so lo ia ma pu e ata mena never ever happen in New Zealand tangata tau tangata nei io ma kama ia ele fa mai mo se kai mi vo le fa yengi me fa pe nga o so ka vale alu yo ile o tau mela no fo ai vai ile tu langa le o ina te lo wale bang mo wal kali kama ia ai ala la ona fai fesili ma mena nga kong ia kwa ia lo la wanga la we know more than you know ia ole tanga mena ai o mai foi la ile tule esse il fanno no o ilo ato in alfa ina sa ole ia se va fa lo le fa talo fa tu stam ala ya lu ma fai mai tala ole ale a fai no nai tangata ia Amela a fai no ko tangata ia illa to case o ole malu so se tangata la vai tau fai se tala tu le fa lo ai le fi fa talo fai tu le fa lo ma tal no ia malo fulta po ia ona mala ile ai ese le matanga ole me ala culpa langi le fai mai ka ko le isang culture ala culpa langi e tele atu le fa lo palangi ilo tanto le o ma vi illa tu culture ma vi le va fa lo imali fa lo fe o yen name o le palangi il me o le fa kasi fukia mal o mele ya na ola una utilo ia ile tulanga ilo ia o malaitu ia malitu le ia si prosecutor le te vai atu foi ai savali mastine sawa lu foi le awa ana fa pe o se si me la malo le la tu fino e tu le ia tala no mala tu leo ia ko foi le prefia le mele la o ele le case ia vai ang sa wal kinga lo lang ia taua ia tiau leotala o vaenga tatandonga le piwa au mai a sau a fai mana oe i leo peisinga tatala noa i lungo nisi tanonga o laua i o true opinion my true opinion e fua i aile tatandonga o lau opinion la o mai le ngata ua umar case ai manu malo
i le to'ono lea. Nea sa fianga li le o le o le manu malo e ui ina le fatino ina submissions. E ono a afia le palota le nei mafaufongo tangata ma pelena tilo uma sa mua lele i whaia le palota. I le tangata mio tonu ma tangata a mio fau leanga. Lea la utatu wawai a o le i whaia le palota. Ne ua e whai maila uia opinion, your own opinion. Whapena fo ia tia. O lau fo ila opinion. E fua le reactions o tangata nei. Manu malo ia le to'ono le. Ioi. Ai e ono a fi ai loto finangalo le au palota. Lasa ua ai sa fitsila iai. E ono li liu ai nisi ma whapea a sole. Ia laf ka urongi ka kongu le whai la mio fau tonu o lo watunu. Lasa finga. Whaman mo leuta. Ole tato atunu o se atunu e o le tō whāma le utanga. Levo o tātou mawai e toama sila atu le lau tele o tātou i e whawha. Le tupulanga lau e le teimili nei. O le o toi mawal mea fo le e alu ala tupulanga i le me whai atu ai mātua. Ai sila le leia i whamtalanga ma tala al tupulanga lau o mai. O matua i lato matala lava i le mele o tupu i Samoa. Because o lato o le future na o le atunu. Nani. A se le filfilinga al taimin nei. Afu lato le ilumatu. Na lato whanau. Awa o le vaenga le fina o taimin nei. I tu tonu i ol palmen. Ko titia o la ko soifua. Upu atu sa. Ko titia o matu lato ia. Oi la le la mai e afu i mei. E afu la tu planga le. So ya uia. Matua ia u definitely mautinoa. Wa suil to tele o lau palota. Anga o lea tātou te whaitau uma e o el tamaititi le malamalama i mela e tupu Samoa. Wangangana mai. What happened i le case? Ola le mele ele o mai e whaalongolongo le case. Ai o mai a taita po ele e ke whamkala kunga i ala kou le mela o i ele case. Oina. O te fia la o le ele interest tangata uma nei. Langa o la tō o lumana i o le atunu. Ia o ia tu lepa matua ia o mautinoa lama. O tō tele le au sui. Po a fo i whalau i loa ia au mai. But au alama ni o tātou tuua i loa. Le tātou ngaruenga whai ia. O le whamanatu. Ma tala noa. I pukalame nei e watu iei. Fo lele i le malu le tunu. Pa lota ma le tonu. Au al pasea tātou i tupi. Mana ia. E pei al tala vo lele. A fia ia. Alo ave ele. Alo ave ele le kili po le. Ma o le whangot. Ai lo akuku i ele kupe. Ai al kaimenge uma. Koe saufu. Sau lo wa par ka ko palengi le. Ka ko pagi. Yang ngoi no. Fo ilo le tamel na. Fo ilo kamanga 5 selau kasial 5 selau ko sanga ai ngoi ako ai le si ko si furu ko se la mo ku puaso. Lewa ua fatali le tunu. Mai we yeri tu inga nanu fo le I just can't wait. Ai le o le wata tarano. Ile tu moni e man malo. So se pisi tala fia le e ui ono le li au mai e fai unga. A sa mo fa fo. No fo mata talo male mautino. Ele fa pesa tu na fo se overconfidence. But e iai pini fa mau tatu aia. Ia. Ono iai si cases o lumana. Sfuruiva morianga o te mata Ulysses Marie. Le fo fai leo. Tusi na avatu
ave tusi o le moli mau le tamaitai. O mea moni na mafuai o na tusi sao i le loi sili. Tusi sao i le komisina o leo. Tusi sao i le ao le malo. Ai whaasanga mai i leo fai mauri anga i tusi. Na sofringa. O e matua i o uofo ma ule tali tonu le mele etu. E latul tangata e watule ia evidence. Ia. Te pei o Sam. Tai pei o Sam. E latu e watule moli mau. Ai ngofo malopa moli mau. Ona nofola ia lea, ma mimilo le mea. Fai mo. Ave loka nei te iwa o whangalau. Se mabai ai le milonga le mea, ona la lau te loa lelei fo el toina. E whaasau tu la whano le mea le fai. Ala sofina nganu leo, au tai di vaenga lea. E ta tauna mo li e tala le nan fai. E ne te i wa atu refresh le tala, ne te ufasi o tia lau. Ale au mai le wingo le tangi, ele o afia ele o ona upu se me ona mo li ai. E ona le whamtalanga na. A whai o tunu i whafu. Ai, wakoso. Yeah, mon. Usa pele i whakingoa. Ai langa o leo whai le tala. Wa whai le tala. Wa mautino o whai lai na ia le whai le tala. O le mele o iei e whai e lauri. Pele i whai ala pena whai. A langa o sauli tala ia te ia. Lea la ua matua i leanga whai ai lava le suafo lauli o le malito. Il tala len whai. Awai pa o lea lava. E maulo e lalo records a le tonu umea. E tu tupu i fole sea ngā tupulanga. Mimilo a toa lava lato wa ai e melea. Tu sa pe whapea e le tau nuu. Pe o le tala lava lai whai i fole. A langa la o lea o lai whata maiti nei. Whapea. Tau lo lauli o le malito whai mai. Yang fai me kule e pae. I le samanga e awe kongulanga e whanga e lau. Le anga lo ina lau. Tusa lava po le ale fai mai ea. E alu lava le whamtalanga le i mawhau tamiti nei e le i wa ai whaatasi i ala auli al manito. O le onga na whamtalanga ia. O le me fwale na e te taua ona ai maisa tangata maua lunga whapei tono maru. E le taua na tu la fwai whamtalanga. I le taua na son tu la fwai whapena whamtalanga. E o fo i le melea na whai ia le Member of Parliament i le KC. I le taua ona tau ai whapena whamtalanga. That is racist. O le tangata o le mesili na whengata na le o le tangata i ei tu tonu i upu whai le atunu. Whai atu la fono. O le whai tu la fono pe a whamatala i nisi upu. Au le la sau ta lafo upu whape whailunga lanu te tonu. Ia. Te ido iei whau au le sau noa. Ia. O la una au tilo i le melea. Ana whapea atunu i whafu. O le wanga loka to ina. Ma le awali uma i e whai atala ia. Ai mana tua fwoi tule. O le discretion a leo. E whai i mene. Ia. Right. O leo e whai susuenga. O leo e o loka mai. Ai a whapea la o le control to ina i a leo. E rem whengo e loka mai lako pos. Ia. E peo tūlanga nai lau vai ei. Mane, o lesi tua inga sili na mata ngā whaato i lalo tangata. Me leo tau lena laua ia le lau au mai le whamsinonga le unga whamsinonga whanun swafa. Whatu mawina le swafa e iei le swafa e tau o le laudi le marito. Au whawhian whamata ngā matau o le tauto pepelo. O le tauto pepelo. Tasi le nā upu e ono maofai loto mfinangalo. E mesi le ainga e ana tangata. Mani. Au awhia na lau le me tau o le tauto pepelo. E le ngata foi le atulepa. Ma la tau umanapa followers. Ia lau ia tulepa ia la safin palimia. A le muli e toi o isi tangata ia mawhai mai. Se te taua o na o yo o onga nei mea li idiota.
Le supinga. Le tatau na ave famsinonga ni tuinga la fonga pa peni. Sila tule pa ile ngongol mele. A fa penne yo a ela fa nau ai fa longo ele fia o tele fia ia la aulia maleto. A lena tupu te tonu i le palemene. E fa luma o la aulia maleto. E o mai uma la fa ngau ila lo le mele o te tonu ye. E makua i le fia ma lau le avu le ia la aulia maleto ai fia malia ko fia. Tala uma ia na fa to ina le. E mafua mele melna on o aule le fia ia la aule malito e fa pena u mala le wali ia le mule la la ke lo le sao le ke lo le ia o la aule malito ai lang mule i langa la mule o to ina le mule e ka ko ingai o ia la aule malito ai fe kai uma ko ia mala uri e tau ia la tu ona fa pe tu ina ia o sa ia ile o la sa ole mo o lauli al malito ya ua ia fa penga me ai le o ka foi aku mai ai tau ma fai au mai lungo Facebook ma mena e fa le nga mai le ala o fa sa oni e te sila fia tu lepa e ku maua kan kai la ku mau ina o ma fa sa mai o ile il farfamsin ai ku mau la ku mau langa feita ia la ule malito ana fa pe faile tu langa le ole ta ua ato le ngoa ona ole lato tau ye le ngoa mai e la te malama ele mana na o e fa le anga le ngo o la ule malito o fitau ai langa e feika i ngaka mane personal me la ye o la feita ia la uli a ola pe ko ma sofa tau o ainga. Mana tele lota i mele. Langa masania no pese i le sofa le lauli. O le lauli ai. E tu sape no foi si tu malo me si nutam foi ave fa matai. Le ai stand out ya o le lauli ai o sa o manga. O le sa o manga. Tu sape no foi si nutam foi ave fa langi o matai o la le fina ve sea le reality o le ngolea la uli o le sa au manga malito o le mea batino i le malito le ala o ave tole nganga i le tumalo le la se semfento avea e se semfento avea i le sao ia au mana teo ese male vanga le ona tele nem ta fuele i o atu i le ni un tau punta pena mai ta sia o silile ta te o ia ta mai ana matau tele pese te mi o te fieta noa i le poloketi miliona male ana matau le u au mai o tupe e ave tangata o le manai o le ana matau le koula pe ana whapea mai e malolo i a lunga le au mamea. E ai palemia ma minsta Yanga whapela e anu tupe i lalo i tangata mau lalo, tangata o le atu. Nanga le vata tu esem le natura me e matangata. Ai au mai la se vaenga o langa o le mea la tupu. E atile iana mau o latu. Ana le sawa le lima se lauta siala se whaangai e tu mau lafa le lima vai o e lima vai. Ai whaatele ina ai tupe ala tau i lunga. Tangata e mau o mea. Na tanga o le fika i le miliona. O le miliona. E tu watu. E tu watu i tangata e tau whai o uma tangata i le whono whaavai. E ave iai mana onga. Ona lufi mela i elea. E piono whai atu anga o ia tangata. E ngā o ia. Mena ni nā tu tangata lima vale i mea ia. Langa whai le tupu mo musa mea watu ne ta tia main miliona. Ua mana o mea. Ua mata pea. Ua ngā oi. A le whata tianga lava ia o le miliona. E ave i tu tonu le lau te lenga o le tu malo. E whai uma i tangata o le tu malo. E le whapela te nofo lo fale. E whamumu e latu fun whaavasu e oi.
Pe wai whapena ia nei tanga tolu ainga. Pita whapena, no whtao le whamtala iei. Alu e whaisa application ma ere awi tono fun whawai. Ele so fun whawai su e oi. Ia, ai pe leo whai atu i lo ulangon nei tu langa lea mai pia sofina ngalu. Il ana matau lea ale HPP. Pei ole a tufa mai longo tasia uma tangata mau mea fia i minister ma. Ia na atili ale na tele tupe mau mea per au mau mea. Sta mai teng mea whaongai li lima se lau lea ele au lima vai vai. Mese mea. Nuna winga. E mau oarta ta tele tupe. Ai ma tivarta ta lima vai vai. Tufina nga. Ole, so se fai pisinisi a le laulangi ma le. Mai e peisa ia ngava tau mene o pisinisi ile tala tuspa ia. A ele ngalue. Tide ai. Awole ai. E peisa nga ia le tala le al tuspa ia. I so se fai pisinisi ia. You give money to get money. I kele ala ku ave kupe. O nga engo fonga ia le. Nga pisinisi ngau la ko nga mea. Mari. Ngal pising ngau. Langa ele isa kupe o maua mai le mele ke ave. Ia. Ai le mafai foi la o nga e running se malu. Il ko nga mea. You only give something. Ele isa me e pela ia olfato tainga. Ele foi ka ko alofa maka ko surua I o ile kalesia. O nga mga ole tu I ka ko kupe. Le ai. E pio dai le kingdom of God. I fale lea lenka ko aku ka ko faa e a malulu mena. O tupe na le te ave tutun. E pio dai mena. O le faa le tonu le tupu ile mele. I tangata lutu pe a faa pe fue ile bafo fo fue. Ele mga bia le kua ka ko kupe. Ale la unga mal fe au va ku kupe ma. E sa ele mana o bia le tu. Le tu e unga me. Ai langa o mai le tu ma fo fo ia tatu. E tatu te mo fai. E pior le mela. Farsale ke la ko ngo foi la. Ba e ka pua ia. O mea I o ka paka mena. E mo wa uma mena. That free for you. Ongo la contribution le ave. Ole angava taula le. Tele o mea la atutupu mai. Mari. Ai e tangata. Fai pepe tangata. Ele te tau no o ia le to tele o pepe ia to inga ia tapaki ma mea na ia fea mea o ave ia le soifua malolo ina ma na mea o ainga fufu ina ola to fuina pese menga la ainga fufu ale wa mai malanga bataulia ole a tele me tupu ai ngo fie na fa taule aisa a to alo fala atato alo fala ia Samoa awana I faia le tulanga le. Ele fa pe fatu se tu. Le ai. Ai male afu o le tala na tu spaia. Mari. Ia e ngalue ai. Ai le se me langi ne te moe e ke I fo lunga o ka kia mo fa lai fa moe o lunga ma. Le tulanga na le wo o ye to nga me le pe atalia nei. La ka ko babai ngele lenga ngai o ile mele a mai a tupeni ele uma les kausanga ala o ko lenga ku les kausanga la telefon mal mol me le tata la to ye ola le fufu ina le ola fa finta fu le ia tatu la ka ko babai nge o le nu tono o Lesa won kambale pop man. Jamaica. Jamaica. Elen u fakanga nga ula man nga bol. Mai la el nuna. Se tu loa. E feo ai kele ngo solo ka lungo la wala. Yo. Alu le ka kia I foi la lo le vai me. Yo. Makua ka ulele. E tato te man na ola I sa mo fa pena. Wa le la fai ngofia nga mogol tupe fai ngofia na fa tau le aisa fai ngofia na fa tau ia me fai le aisa fai ko nga maluanga ma mena e tatou te le mana o se Samoa fa pena
O Samoa ole no o whakewhia. Kewhia o Samoa. Nei mea o tātou whui. O kako ese mai la male whaavai o tuspai. Whaavai o tuspai. Ngā lue. Ai. Ele whapea la te pai e ili mele. Wai e tātou mātua i asoi. Koe ke kia e o se lau kau sanga le si matua ala ba e alua e sa bali o ile i uta ile maumang. Al kai mingi. Sali. Am ko ia wofo ai lo kunga ma ko fango i lunga monga. Lo mo na vai. Sali. Wo ke le ku taxi ai o so ila kamale. E lo lunga monga. Sali. Ko ai o wofo. Sali. E anu di taxi monga. Koe whakong le taxi alwa kurte mi e sawa. Soli. Soli. Ea, soli. Ma koe o wofo atu lepa. Ele o malama tangata ia. O le tasi lea vaenga o le soifua malolo ina o le savali irunga ia. Ma savali mai ma le avenga. Ele whapea o se polonga. Le ai. O le vaenga o le ilo soifua malolo ina. Mai le melna. O le savali irunga o e savali mai ma le avenga. Se aso ia o ta i Samoa. Irungan matu whanguanga irungan mo. Se ki ngalo ka whaamanga ia vo lelei. Ai mai se ala sko ngai vo lele ka kisau ala wa ke o loku vo ya. Ala so fitu vo. So e amo mal fo fie nga mai fo ringa vo lele au ka fo fie. Ai mai la ia le vai te mil na tulepa. Se fam se tala vo le si awali. O lo fit e talunga. Sa ia i fafu i aua a Samoa. Ona o mena. Ele ngata talo te tolengi o i au. O la ko kolengi nga kele ale o kai o mala wala sko nga i fa kolunga lungon matufanua na ngon monga i kapenga mai le. Wa mai ia lo usa matua na sau nei a onga. Ia lu si i hawa ia onga i fo. Ia ai tu ai na o ma na yo tu fafi. Ia e fa kolunga kalungon mo. E vai la le olanga. Aru aku kamai aku taxi. Tole. Aku kamai sole e te kalai fole putole ole abtex. O sapen la o mai. Te vai la ole swinga la natule e pele tau tele manna o ye. E te tau fu na fa malama lele menna yo tatu tangata. Ai mai se fo tu langa la e fai ai. Ele o fai atu fa pe fa polunga o tu te sa vali uta ma fai ma manga mena. Ave le wit peloi e la oi ma mena ia lele. O le o mona wit peloi so ani fo lele ile ma mafo me vai temi. Ia man sa vali o sau ai tasi le ngal kasiale le ma ai fai ona se turo. E vai nga isi ia kunga o le siku ia le o mo le wit peloi fa ma pe lima ma pe fia ma e te alo ave o. O tūlanga na vo lele e langona ia lo te whaano noa. I ia to nga batau whapea. O le ala le mea atangata o le awhai. Pea whapea mea watua e ultu. Leota. Ia. O maore tātaimi. Ia. O leo taunu maisto i no ale. Ia. Ia. Onda whaftai tele morta ona rote amali tūrata po kalami. Ia, tu e foi le vai fo. Ia. O mesa tala fa tu fa ta tu nu ma falon. Ia, whaftai lava i le malo le tunu, ai foi se tala ua la vale le ma poklame. Ia, fa malulu atu. Ia, ai fa talofa tu fo i le sunga le ngomatua. Ia, ale vena ale. Ia. E te lola le tonu le ota. Ia. La tatu tala no tonu. E kubi so finangalo e mai toina. Ia, alela mai lunga. Ia, patalo fatu i lo fionga de faipule. Ia po lau to fai le ngam tua. Ia, o no ko faipule. Ia ele abesia. Ele abesia po da lava i mo ia. Ele abesia lava o lava o le ia tu foi o le audio di faipule tatu tu malo. Ia e moliatu da fa tele leo ma fa tele atu male. Fio ia leota
ia tātou se talatala no foi ma tātou talatala ia ia sauno ia lau fionga fai pule ia mo Samoa whaafonga le nei vanga laso ma whaalala. Ia, o te ofolo patu ma patalo patu i le sunga tu le epa raftefe ua mo se avanoa tātou whenua e ma le fionga ia leota. Ia, a me se alo sunga lo whawhea fwele tātou polo kalame le fiafi raftefe o mwena maua le avanoa. Ia, o te alo whaatua i le pa ia ma le mamalu o le tātou o tunu. Ia, ele ngata e Samoa nei. Ia, e whapena fo ia tunu mau. Ia inga ma latou tama fo i ma inga. Ai ngā tupu ma, ai ngā nofo, ai ngā ma ai ngā papai, whape fo ia inga na ta whai a Samoa. Ia, e nane fo i leo soka ia tu mua ma pule. I tu au ma latou ai ngā taima le waa fonti. Ia, Samoa o poto. Ia, e whatulou at fo i le paia le tapo inga wā. Le fionga i lea malu le malo, va pe foi sui al fono sui tau fia, te mai tai pāle mia tausi malanga ngā peneta. Ia, e va pe foi le lo Samoa o lo whafonga tapo ai mai, le ngata i Samoa nei, ia va pe na foi ia tunu i mamau. Ia, nai o tato uso a malo i tuila manua, ia. Va pe lo e foi o wale fiole, fionga le Kovana City mal whinga malo. I leo whangalo whaiwa wāle whainga piripiringa le atunu i le isi lua masina o Rumana. Ia, se o tu malo pele, pale atanu mel wha wāle fio ale maulu mo la ainga mal ngapa se anga toi male turo sa atu mapono e tō whael wa ulu ma whale ata. Ia, e whape foile pa ia mawarunga o le tapo inga a wha sapora sa umalawa, tato a inga o le whato tua i le tua sa mau o tasi e le ngata i sa mo nei le fionga taitai. Sui whaolioli foi al whainga pilpininga o tato o tanu. Ia e whape foile au lango i le lalo langi a toa ma o tato o tanu. Ia, patalo whatul nā, tu lepa, sui whomanui al nea fi po a whaingi rua whesiri kuku ala se kau pai e kau kali ia. Ia, whaptai lau tō whailing am tua. Whaftai tele mo le teimi whaamanoina. Ia, ona o leo tātou tūra lata le vai waa. Ia, e au lava ona whaafonga le tātou atunu, me se fo isi o tū malo i tāpenanga. Ia, oa mai tāpenanga. Tātou teo o muli i le tātou aina whaas. Oa mai tāpenanga i tonu o roto i whale. Mat whalo alo an. Ia, whaftai lava i le tātou polokalame nea fiafi, whafonga tapo i mai fōi tātou atunu. Ia, o le leifa ngā solo ia tāpenanga o le whainga palota, mai au tele o whatamala ho. Mari. E tō lua sui ia mātou te tau wā. Ia mai leo toi pōma le e o leua patu mai le HRPP ia le sunga le ia Pepe Christian Fruit. Ia o le SUP ia o le suile mai i le fianga saina. Ia. Le tamale o mapu. Ia o le fo ia o mai fam talanga ia te o lo ka mo fai me pele SUP i le si mataile a o e kongo le ngā kongo nu e fia whaoso e fia aru paloka. O le strategy le kau whai me vaianga le ia kia. O le kau ma whai whaoso i sainga. Whaoso ma sesi iwa pe vai o le angia paloka. Inga ia whakula ia koi ia Pepe le suia le HRPP, which is I am very aware of. Awa o le tapenanga le ia le SUP ma le HRPP. They are going foile le whamoe o mai patu el malo fou le nganga na o le whai. Ia o le
ke kilo kwa e me ala uri le fai mai au kafa. Ia ma tau mawhai ai. But overall, to le epa maleota, I am confident fulisia le filfilinga lo tu malo ya cha. Pawanga le kumalo se balolangi akoa e le pa lokan kanga ka ingi vaenga fa upfai. Makaulia fo la inga wa usa le. Over le on sul pasenge kanga ka hisa pipi. Ai ma se pa local suile o le cha pipi ma ke kau vai mo akwa ia ka. They prefer le sa o le inga. Ele ka o le mela ka alo mai le suile o le cha pipi va pe ila kom ia la FOA i solo an komiki ngal ka vidi mai o kangaka e kufa le pamphlet ko le fai ia nga la ko anga vakau ma me va penga. So my conscience foi le caminho ele ka penga nga ngol paloka. Okay, kali kongu lava malo famo e moe le tua e furisial filfilinga lo tu malo ya cha. I know my voters. I've been long enough in the game. I know the people that's loyal to me. Whatever mako mafuka kele fo elo o so sang yai ma me e o mai yai. Ya e fa penga pe ya nga nga so solo mai a fo le ma me fa penga. Ia e kali kwa ia I voi ma ai ia le fa moi ko fia kula mai ka ko fenga malo al fast wa umanga kofo le ku ya kula epa ma ko winga makanga le cha pipi wa ma ko ese mai ai ma ko umange ai sila fo ia ile kaimi fo le nga ia fo la uli ai o yo sa ni makau ko le ta loyo fo ia mako umalava ia wa ia le nganga fo le mfai fo nga lo vacation o nisi fo yo ma fo fonga ile pa fo ingol party ia per kulanga nga ka penganga tui va pe fo le finga ia le ka ma le fa fonga ta po me ta to no Parte tele no fiona I fai pule sa se taimi an mai filo se fisile le otala tu a ole tu langa fo le na ta wana nga ia tu ine tu tam fai lava e mai e sa o le vamos lá ia apoia ia ele o mai kule epa o levan ka fai mai ia makaulio suiale sa pipi ma sanging makauba o le to fale ngam to ya urupisma roli ia mo le bala ngai masinga le kai o nga tupul mele le pa uel talol tupe ia nga felo e mele fionga ya uru ya chau po le asa finangalo ke koe fo ile cha pipi fo le se paloka ia ele mfengo koe fenga nga me o mfengo kala ngoa ku ia e va fengo koe fenga nga me o urka kamakua o le o wa ese mai o kere ia ese ngu fo no ia lo mea very clean and proper channel pa ma vai le ya tu le pa ma le cha pipi ia ngo koe fo I felo paloka sila la le fenga paloka le lua o lua kasi ile ave o ma candidate la cha pipi wa ko lua ma urupisma I poll 898 votes urupisma poll 590 ale sui el fast le ngalu ngale lua se lau se fulu ang paloka ke minga o cha pipi ile paloka la le o le pa election le fenge le lo kolunga o switch il fast ia le ngama ko luema o ma ko fa fo ya urupisma yes I run as an independent ya lang ka ko lo uma o la sa peke le ja pipi la sa ka fo le independent ngai sui ko ngi si voters fo le manga ya aba
iwa se lau 5 kolu pa lo kanga mau al pa election. Ai fa se lau iwa sulu ia pitbaka. He did not even Halfway. yeah. Pa lo kala le lu mga ingay. Ia se kako kilo aku ale o ngai ia isi suafo la ingo sa ulu fa ko mai ia pepe. Ia se kako maka ku pe pa me o ke lo fa ia o lo a inga fo kamale nga kai fo nga fo ko ia ai o ku ai lo nga ia fo ia fa italia pa me o ke lo fa ia e fo le lang palok e nga kere o sila pia le mea la kupu o lang palok ile austelenga lava ia tule epa maleota ia o ke karikongo a malo o fa mo leli ia o te toe pale mai ale mkaupula le pe o nga sango ai io sa on koyo o mai ko inga ngai ia o langa lawa si singaia ma le ferokusi ia sa wa ia o ke fo le famela fanga o le kule pa lai fa fo ia fa po kule pa me o palmia ia o loro le o ko inga ia o fa pe polar me o ia o la quale e ma felo ia ma felo ia le ma bakalangoa ia ma foi ma mo foi lo le ia wale le wa ya fe ma si fa ma ko ka kom ka pu yo kama ia le vo sa foi pepe ia me le alu palo ka pa fa o fa ku vai o que ele faz o que foi a cu o le chapipi ele faz o que ele faz o que foi nga me o ia o que kongwa o il fast o saul fast ele foi uma ko nguki me fa kasi male pulen ia male ka ia o ese vuelo environment le o ia vala esa pangika ko esa pipi male bele ia ngale nga pa mau kuele o makala marko inga pa wal meng fa mai ka o lo fa mai ka e mai mau lo ka on kala ia ko fo ia ku o ia fa ku le ai fa mau kulo I ka kala pi o ia fa lau ia pe o kulanga nga la o madiasko inga wa uma fa ia la fa walu fa mai an kala fa le anga mai o lo observa ba ia fa ba lo ku ia wa o le winga nga ku le pa ia pe mai ku le pa ia e pepelo umaka ka uma o ia o le pepelo siri le lo langi a ko wale ko kaliko ia se e o al pa lokale lumanga nei wa uma ko for ka ko ngu ka inga ku le pa male cha pipi ia wa uma ko fo ya pia me vale mai foi fia me e vai mo borka ka ya e ne ma fainga I ule leise ka e fia me nga sa vali me nga o ia e vai singa kama kinga inga e fai le paki ia mo le fau ko inga manga e se ka ko maka e ka longa le la makowonge e wa o ka ngi anga ai ese si o vala au ni lau telefoni ale kinga lalo ma tu le pa male o ta por kalame o le fia tau tuaina le o le tunu male kelo ngi mau fa fika uri ma ngi mau bea le kula mai bo ka kaunga pale aku se si fenga malo fou ia ma le ka ko palmiale o le la kula mai o le fionga la uli o male to se si le foi le aku ia pe o le pa popo nga eleva nga fo ia o sa nga fe mer ko inga wa uma foi makala e wa uma foi nga tai manole pa to fala inga manole lo to mau o upu tatu tu nu ale o le tala fai vai ai lelea ele ni vai ai lelea me vai ai lelea
Na o mai nei tu lano langi. Le sui na ua lena eta ua nei le ua whaoso mai saina. E iei le whantananga na o mai ua pea na e tele se tino I tupe na ave I le ia ua pea e le lei pēno tatu tatanua mo whaafonga le atu ana wai le sui le ne mwhai ona tu le mai te rua tau wā e moni la lea vāanga pea. Ia tui o le sui le o songa I senga o le sui le pe o le kangaka ia le insingi anga uma mea ia le pākila le supoesi o olo o olo le whērua I solo le la ua sau whaoso le kamale I peanga o whaku lako strategy le kau whai a vese ko I palo ka maua I lo le leia o sainga I palo ka uma ia kia ia le la kau whai a vese ko palo ka sainga a umangele le skala le vaiaso le sainga e lucky if they registered about 150 people. Ia masalo a keleng palo ka le inga mo o sainga penga se lua se fu. Wale vanga working ala palo ka ngai. It's been 4 years. I have worked hard because okay lo le leia e gaming e fa fika o le fenga I ba wa me ser kam fai pe a vese mo no for ngai. A me ser le opposition. Ia o le langa e le nga kia. Okay le mai lola ia I le sui le sainga. O le sui le kongu I le o ngā kongon mu. Ngā approach for I olo. Ma o le ngā o mai a kia au mā kalangoa. Wa sau olo manga o e alu paloka. E whakalia la kou ma fan mai lang paloka. Ia. O vekule ia alu whai ia mai tau kupe. Ia o mea ngā o le ka amilo la wali le ma approach kangaka ma offer ia they will fund their campaign. Ia o ngi vai ngā kupe foi le manga ia ngo koe wheko le ia le vai aso nei this week. Wahala o kama olo malanga. Mai ia ngā ovidi iai. O vidi e sau e mai se lua sfulu a fesi a makaina campaign e o mai ngai ai se pau o mai le koe o mai fo. La wai loi olo ele a mau ke fea ko le pe male o ka mal ka ko polo kala me e fiu e fai se a wala e lue ia. Madi. E alang o fia ko la o le ma ko ke ngofo makangaka ma ko work fa kasi o ke fai le ngu. Fia foi kangaka ia kia uma ia maungi kangaka ia ele o kala leo ka fea kuia ia vai poanga kupe wa koe kufa ia koe pauanga kai mi ki vai kupe ia ai whaka ua inga ia o ele avelo paloka il tangata wa ele sauri pakina ia o ngā whopolanga ia ale HRPP fa ia mo ngā miki the dress dreamers you know e ngā pise pek foi lele ngā se me ako mai foi lele fai a koi fina ngā loka ngaka inga wakai ia makaulia o luotu le epa ma le oka malaka poloka la me whasuka o sanga le HRPP le ima se mapau whawhasi ia ko ia ngai ko inga i o ba aima to filau kule epa on his time wa luas fu koru ka sanga pan mi kule ole me ele I kaka kele kule epa bele e o a foi milionga ka la lenga fola al fase nga makwa ke ya kule awa sila la ya bele o so ngifa I think o nga advisors ya ma kala around him yeah what can he do baba pe la wa fai o kasi umale o ia malako road show le fai o me uma o faka kai uma me ala auri le fai ia pe o le taltalatu na tai ia leota ia ni eva no fa auru ia me self sidi toina ia o morta tu tengi me faron ia paftai le
le fonga moli fo ia le sunga i le. Ole tūlanga lea e tau amatu se fesili. O lea na o atu ia stoi no o ulukini lua tal noa ma watu lola lana wha moenga ia te oe. E te alua i le pāloka. A ole to tamo e to ina. Pe sa ole tala lea ali. Ia ai lea, ia Ulukini. Ia stoi no oi pisma. ulu pismak, ioi, ngā o mai ma wheroa. O lang kalanga ia kia ue, ke koe fo i o le HRPP e la le run nga ia. Ia, o so mai lole o Pepe Lunga ia, Pepe was meant to run as an independent candidate. O maua uma ia feu ia inga uma, pe kai la wa le anu lo ulu pismak. Wa ele ma whainga la kau whai o makorua. Wa pe alu independent, Pepe pe le arko inga alu e aluai. They all against me. E o umalawa, it's either fiame po tu lepa. Ia lela wa whawawale le kaubao o ulu pisimaka. Ia ale wa ave umala kolangolango ia ngā whakausi sila mai wa o ulu kingi ma ulu pisimaka ma moli ia Pepe o le HRPP. Ia o au lako ia. Ia le hui wa mai inumongu. Ia o whai akua ia kako o ia le mea o kou whinga ngaloi. Ia pāloka ia o le whirwhiringa sa o loto o tangata. Kako o kako whinga whirwhiringa o ia la kula i mai. O le whainga tā, tui le epa ma le ota le mea leo ai le whirwhiringa nuu mai tū mālo tātua tu nuu. Onga ua mālosi kele ia vaianga whai. Ia. Bo leango se whiringa le stumalo i se sui. Ia e le mawhaia o ngā leua ia le sa. Lua paki 3. Ia. O le whaintana whiringa tato atu. Ia. Oe le whau vai a koe ko kele lau independence le ia run for ia pe o le tūlanga na sa o le ia le ota lau saunanga Malo. Ia, ele isa u fesile tu e whaia. Paule mea ia o le mawha malo si au atu i lau fionga. Ia maua pea le to vai mal to limai ia te o le ngomatua. Ia, awa fo ia le anga ia tu le. Whai fo i o lo mau pea lava le tātou pati, ma lo lava le whatotoa ma le onsai. Ia, o mea lava tupu i le olanga ni. Ia, a nā wae pale mai a. Ia, tonu foi. O nā wae e matua i e mauti noa lava i lau tamo ele tamo e ai. Ia, o whiwhianga na ia mātou nei e wawa ai atu. Ia, watu ele whamalo ma le whaftai ia te oe le ngomatua. tai lawa i lau whianga Ia. E ia ngā ia tua se fesili i tatou ainga. O le asau sila i se tatou ana watau o ta pena mai. E te sila se ana watau malos. ia pe ana whafonga i e tatou tunu i whasalonga fwoi o le wa sketo kako roadshow. Ia. Was Ketoka ko roadshow ia lea poia lea paali umaika ko anga wakau ia walawa sa ta pena hoel tato le tato pati mo pati mo le kako mal kako anga wakau mal tato ana watau wala ala ai luma tulanga whamanuianga e maua mo le atunu o kako e kako le o i mele fola le HRPP Marie a sida le e tangata i le manifesto le HRPP e kau whavalea ia sa mai o kako e una i le atunu i a soifua maola ati na e tangata awangi e ola pa lango o le anganga na
ai wa ta penal tatou vaenga whaupwhai ai meise la le whawawino tatou miliona ta la polo keki rea ma wa iei fuafuanga al vaenga whaupwhai o i tu maloa ia la iti ia e tu mau e pel miliona ta la okay. A si le fia poe la o lua ma le whaafanga mai le tatou atanu. O le to tele o isi tu malo. E aua e lunga i angu i le koiva ko sifuru lua. O le fufuanga la le o i le tatou vaenga whaafai. O le a si isi i lunga whaamanuianga o le a maua e tu malo na e te tele la tonu. Tasi te si ma le 5 miliona ta la. E o atua e le 2 miliona. I le tala patau le tupe. Fair enough. Le la ua ta pena mai. Ia mole ta Ia ua ua tusto ina atonu e te whaipeto e mai. Ia e manatu leota ia ua manei foni ia fiafi e ua tatou ruai. Ia tatou te tartara noa masto ina. Au le nganga fia le ia te wa o le loto mau o to ina i lana pati. Wa ne o tua ia ele langa o tala na o mai. No o tua ia le la tau tino to ina. No o atu vanga le supo o le sipito no saina. Ma ave is fuafe. Se fuafe na ave isi ri la o tu lai mai. Ia tanga tau mai o le matai ale o lana mata o le tangata sa parota ia ale. Ia pe mani tatu tatano si 5 minuti le fatatali sto ina peto sa ale lo ia na ta ma vai lo la ia le. Me to ina o malo lo sia le tsui tamo na so la ngona sa vai e fa ma fo. Ia e lua to nga me e mo i sui tamo ni. O le sui tamo e ma lo si le tupi. E fa to sina ile. Ia. Ia, le uto e fiu mai e ngoma tu. Lau. Whawawia le saunanga le. Ia, e peo le story wa whaima moku se langa kele le reception, you know. Yeah. I hope ole ponga moa mai tato. Ia, e peo tulanga na tulepa ma leota. Tai. Ia, o pe loa man tatu tala noa i ta penanga le tatu la sau sila fia le fa masinonga le fa atua umatu nei o anga ia i te tatu bana fa na sau sila ia ona o le ma te tala noa o le mori mau le dio le ota i lana va ai o umar case o umar fa masinonga le foi la lana ia foi va ai ia e manu malo le vanga te e ui nali au mai se tadi fa masinonga ala sa wa sila lau talinga i lingua mtu. Ia whaftai lawa tulepa ma leota. Ia, i le vai aku le whamasidonga lea na whainei. Wa avea le lako wo e charge ia la auli malvaenga lea. Ia. Ua makua ka ngia mai eile tūlanga ngā o eile mta upu le ulua i kaiminga kula i mai ai. In fact, sa kakaua kemi nga continuous le suenga ma faawau ia morianga o le na masalumia pe ngo pa dia fo palmeng o ia to o til tangata o ila ko masalumia o ye foi molimau what's the hold up la no le o elma la ngalo ngo fola o ri me me le lava molimau ele se me nga fe la ko ela que le fe le me o kusa wala ko ngo fo ma fe le pa o le ka o le me nga jurisdiction al ko sa ta tawana avele meta o pu o il ko ala lava ai me le nga ko ia sta o la nga ye evidence matulanga al mea pat la nga faka milo la ko fo le nga nga fa male suenga
Ia mai la waia ba ai case wal case le fai o le defamation. Defamation. So ola ia lo ia i le fanga solonga al famasinonga. Wa ole fe mai me ia le cha la uli mal vaanga le o mea nga lako fau e te telo uma ale pe ia kangia mai ia o ko turn back le mea ia lako o mea nga fau e la wari le pe ingi mo dianga e fa ia wa kia ile case le hit and run ale also defamation e mo ki ngoa ko fa por case e ko ngo fala ko wa sisila e finga le ko ko ngo fala ko ma fa me ko ma wa la ko al me foi nga esa white move ale foi le team le ka ko le ke le pe yung ila ko ia mo li ba o angi si mo li ma wa ko fai e alua foi le si di ma vai aso o lunga station pe si di manga la o ko ngo fala ko ia ma ka mai they have been la saka alo ma information saka nga fa wa pe ma saka nga mo le kanga wa ba si hit and run mai si ya last week foi le nga so ai le kamakiki le ma ko le wa o ma fala wa si ang kalakwanga ele va pe nga kasia le so nga su e le ma wa le kanga so nga hit and run ia o case le ola so involve loka ka ngai maulunga malo me fa pena ia nga fa ka e lunga lola ia le ma ke ia wo kam fa ia mo ko ang fa pe ave pe no marco ia con pe le ia pale tonu master ina mesamo au mane tonu al mele utarno itu ina le aso ya pe al nai e pi tau ale le manatu o le finangalo to ina le belen tata no ia wa vai ma to ai e ko i for case le ia le me pito silina man ia ua fa wa ole tata le no mana o sau ole le mi ile mi pe ta o le ina sa o pe pelo le la o mo ni ngama ko i pepelo ale ka ile su the whole time nga kula ye al me foi la na o fia o sau le ile wa te le ia le o to o ile le no ia ale tu langa na tu ne pa ma le o tai tato case la well ia le o leo ka ko pharmacy longa case le o ka ko pharmacy ia al me le conscience la ko ia marka e ka sia la ki lo ko o le makaulia o le kar sanga ka ko loia wala vale they ask for dismissal ia fa le nga inga for there's no case to answer yes yeah se sila la el me la wa ko le unga o ya o ke topa o ke le lo pola me la ko ya o topa le unga wa ka nga fai malaulo at the earliest possible la ko ki ka ke kilo ko we are not blind la ke ka ke kilo ko el me la e ko le mai but anyway o la se sila ponga lo for ka kom kai si de lang e ke lo ka li kong mai ngi me uma e ia le taia fa alia le tua le Hamilton di la o foi me uma ma ko ke ka uma fai ku ai mo ele sa e lingo le Hamilton a lua sila mai mal tato tu no le malo ke mingi ma le running o ka ko malo we need a big change and we need a new government in the ia tato o mai tau tua le tu no to serve our people, and justice be o Samoa, ma le tweeting o ka wangi fa piko mangu yakas, o ka ko ai nga ka when it comes to the law, to abide by the law, e kelem finga alo so uso po so ko finge po so ainga po whoever, and you are accountable as a leader. To be a parliamentarian,
ia malo tulanga e vei o e masui lo tu malo ia e kauanga nga fai me sa o ia va pensa que me foi que lo aqua conflict for interest is very simple ia me fa malo ia fa mavai ese o e mal pinch e mali e o nga o a fia I o ke a inga tangata le ia la ufa ase e o ngal ia alo ia e pe fa pengale o ingol menga e mamale o ia ma fai e foi le pam sinonga mi tonu so semtau ia per tulanga na tulepa tai no fia I no filing am tu tasiala fesili ia ona tuatula ia le o tai pa ese matala muli tatu filo inga lo sin muli ia ale fa muli ua vai atu tumu ia le tatu fistu ton ua atoa foi ia tu malo lima sumatasi ai ora fesili la so sila la to filing wa matua o tangata palota ma loto I tatu ai fa e ai tu malo na te to toru sui te to lua e pela o sui to lua ia la challenginga ia le no foa o te mate palmia la so finanga ona ole e se vaenga o ka ko strategy no fainga to e fo itas o le kelenga ma ko le pulenga le ngapa nge keminge tai ele fionga tai ma to fo le executive o lo kau ma fai ta tele ia swing mai e que se furu kasi ku malo sa fa pena kai ko lua kai ko kolu sui ia leo ma fai nga sol pule I ku malo e kolu malo faftai le la ko e valu la ku malo nge o le ko o le nge la va fai nga luenga tai tulepa ma le whanau nau ta inga lava ia kasi ka ko sui e ma tau va le whainga palota kusa kai mingeia ia ka ko sui le I kumalo e lima sukas e ongos furu koru ka ko sui le lo wha awau per ko langa le no mai ai tulepa o lo kama fai malo sia ma ko ami uma ku malo ia ma mai fai le kala me fa penga ma ka mo fai e unha ia ese foi ale finangalo tu malo ia awala o lai o mai la ko ia fe mai a fa pe a ngo fore si sui wa ma ele le ko fai o uma ia o kulanga nga o lo ka mo fai pele we still have some more time negotiate ai yeah ua mana ia le tali me tonu ale ua anga ia tali no arto ina ai ta fa pe tu malo ia ave alfa mo ele ku malo nga ia le ko lua ia suile o mai e foi le la ko ke kauba ia el que mingei la o manga fo I mai le la ko I ku malo sa tu ia el mato committee o ko e kalangoa ia ma fa fono le tu malo ia la o mai o la alu pe la fai pe lava le policy le ka ko le sitting member e foi le nga o ia la sui o isi o vaanga ia alu pe ka alu mai longa ba ka sia ka avel ticket o le ese la marquei le kuai I foi le o le kumalo le sa no era tava mai fia me e pe la o fai ele me finangalo ele tumalo ia la tau ia I le me la ko si fia la ko ia ma ia pe tulanga na I ka penganga ka ko paki to le pa malota o lo makua lava ka penga lava lo ave o mai kaimi be o mai le o whakamala vo me se ta penanga mo to fa mo ia o lewa fai uma ia me mo le registration
mo fo le o candidates na le kapungia le lola le Scofield Raso le registered umalo candidates gena ia foi nga lava kai mi foi le e a wanga I ko e makaulia foi si kai mi foi le e challenge challenge sai si e tangi foi si fa pele anga va me fa pena wa me ai ka kau mai ngai de kolu sanga kau foi kolu sanga o lo makai ia e fa penga foi montanga ia o me umanga le ka penga foi le me fa penga me senga I sui fo via ma ai sui fa o lioli le ke mori mawaku tu le pa malioka marka ko polokala me o lo makua focus ka ko ile tapenanga mo tato fa mo mo mako mo kingole le lava o lo nga lulu fa kasi ko le epa mafia me Mali, moni le o ko mau kingoa o ko fo ifie me o ya le kolepa ya kako kirkira ya il fenga pa lokale lu mga ngai o le no ta ingo tato a inga fast le fionga ka ya la u del male toa mal tato ainga ya lo fangia le tua ya tato fo I mai mal fenu mela e fa tu el malo fo mali wa leo kako mau kingoa le ia o lai ko e ko fa kasi la wanga lai o foi le kau fai aonga I kula mai le kako kau fai ia o me foi la nga ele o patanga fai ele kapenga ia next week le la makanga kick off ka ko road show fe lo ai uma mai tu malo ia ma fala lo ka ko nga bakau ia nga foi mai lo la ia le ia ka apelo e alu ka pelo ai ma la ko ia fa ko afelo ai mai lava ke me o mai fa nga palota ia pero le kulanga fonga o le foi e makwa tau ko inga lava ia sui kai kasi uma inga ia maka alia uma fa lo kusi I foi le I pols uma make sure ya awanga ya lu ese se pusa bai fal paloka ele I va ai wa fai kau ma ko loka pusa paloka na olenga ke le ele si melenga kupu I vai manga el paloka le vai manga el pa election eso é a kulisi pusa o le lopo fele si pusa ya me va penga e kau ko nga me venga le e kau ma fai ia coach le ia fai la kusi kako candidates ia alert uma ia maka alia mga ia aingi me ia nga report mai la ia le ia wale fa mai se fulu aso fa ko mau le unga ia le fo ir ka ko strategy fai e mau ki goa e uma lol pa local pole o ka ko mau le unga wa ka nga intact ma mai ia fai lo kusi uma pa local kasi ir ka ko pace ia mai ngai ka mai le kulanga wai le pa lokale sui ia ai ngai sui nga foi la ki mga le final count ia a ka ko mo mai se ka foi kulanga ole ka ko fa moi ia mal fa no ta inga lava ia lo fangia le tua ia au mandu ma ia lo fangia le tua ta to fa moi e ka kele fio ako e kau I masui al tato fio atu e whātau taile tunu ia makako wo whakasi ma le tunu ina ia mawhai on kako kali aku I mana onga le tunu e mai se tele o whapita uli le tu lai mai temine ia pe ole angi atu na le vaianga ole tato fiafi le o fionga tu lepa whapewela fionga le ota ma le whafonga maua tato ainga whas langi a Thomas Samonei. Dai, ia lau o whāri ngā mtua manatu o uma fisili o nore tatou teimi. A watula wanoa munmuri le nei I lau to whā ni ngā mtua ale ia sauno ia. Tala ia e au whafonga le tu malo. Le a fo iso ni au to e finangalo e te finangalo I whia ngai malo tu malo. Ia, o le a wanoa wha auro nei e te sauno ai, man whaaloalo. Ia, waftai. Ia, moli atu le nganga waftai lau
tunga tu le pa ma le ota tu sai mal tato po kalame ia wo to e alu ese mai o el mato ofisa ele ona o sau ni el pale pe to el po kalame tu sai vo mal taimi ai mamoli atu le nga fa ftai tu sai mal tato fata salonga tele le taua mo le silfia foi le mai mo mai le tunu ia me se lava le tato ai nga fas e le lolangi ato o lo nga lulu e fatasi uma foi ia tato candidate uma nei makaulia foi o ia o kako ai ai ku malo uma ia o nga e kako ke soka ia e lango le suile o tato ato faina bol famo bol faina palota ia be ia le ia no te pa felo ia tuai male falo lo tele e sia tu malo para tafa ia malo lava tapua pa taita talo ia ole ia se temi ona tato felo ia lo ia le e ia foi nai mata upu e fia famanino tulanga o tala inga ia le vanga fa opfai le HRPP me se o sui le HRPP le o matauba e ole ai se temi ona fa la lo atu le ona o le tele o me ia le au mai el sui le ia o mata upola o mana ta oto ia fofanga alu mamao ale tato tu malo awal meu te famalulu tuai le utapo inga fale tafa ile fio ale maulu mola ainga balanga ko sanga toe male tulo sa tu mafono lau to fa le va uluna lima yai ainga e fa fale ata ia e fa pe foi au sina o tala lei e kale sia ke visiano umol tato tu ia e va pe foi le alo tuitonga le fasata loa ma lawaki moko pua ia me se o lo tu malo o lo afifio ma la inicio le mamalo le tunu I fanu al malo e fa pe poi fanu o wrestler le o nga va nei mo le residency va ia o te fa malu tua o fa fosei ona muta le pa inga nei lo na sufitu le io o atu te mil to sono po e ma fa ia wale ni la unga fa ma vai wa le ai poi inicia tu ma wa pa ulol tala tupe wale o toe ia foi fenga malo ia mo na foi ma o fa muta tu sai malo tu la pono ia ve ia ni ia no te bolia toi fa te tele lo tu tapo inga pa malo luot foi ni leu o lo tu pe pule foi pa inga ia malo ave fale o to finalo ia le nganga lo ia wa nei ile tato fenga filfilinga o lo lumana ine ia o te tal sanga ina lava lo tu pinangalo o te fia to tu lai mai e fa wa pele o ranga walta tu malo ia e fa tang sia sa va so to finangalo lo fa falata ia to mai lo pule fa wa le no fo inga ai me se le tom fa e fi fatuina le finga malo fo fast ina I mawhai e ona tautua ina le tātou atunu masi itia le tūlanga o lo o vesi e nei tātou whenga malo le tele ta upu o lo o silent e le whenga malo e fia mana o mia e le tātou atunu o se sosani ia masi I tū wha amamala mai ona I tū I mea umalawa e tau ona si le fia sa moa ma le tātou atunu ia alofa tele atu I le tātou tu malo ia whangia le tua le whenga filfilinga ia wa o luanga ia le ma ke kauwa ia o ke loe ni ka fuile le ko ke mafu e umangil pa loka fai foi o ko e ku va ku kupe ia fai mo wese o kupe wanga pa wanga ke mi ia nga o foi ala ia le ia o I ngai kwa mo ma ia ngai ia po fe al me ko ke fa ia mari lolo ia ko ke ia o ko kwasko iga ia la ho me so soni toel tatu tu malo ia nga la vale le nga e le ma fai fo ina tua
ia ole ia alo faanga molipo mo tatu tumalo manuia lo finga filfilinga fale tafa ia manuia foi le tapo inga sapo iona wa tele tatu ainga fa ia fa manuia le tua ole o va ko lo wa pu fuli pu uma vale ne ka va ko sole ta ko va nga le wa wala wala mfega pa lo kinga la o vai ge pa lo kala ku ta ko ku to tele ka ka no ro tu ngi ya ya ia sai foi mai manuia faftai ya me fua so no ia le te festa tala mun mastoina fa mun ia ele to e fasilia se mato fa mtalanga na ua au fo ile saunoanga matango fie fo i lau to fa ale ia o mato fa manuanga ia manuia tele lo walo atu ile fainga palota ia o mato fo i nei ia o le ua tau fai puka tu uma vale le atu e fai mato palota na ia ai fa malo la vale na pale fo i lau to fa ia e Michelle tatu waenga fai nai watu e matu alofaanga ile afionga ile taitai ia la ule malietoa ia e maise foi la o komiti ia e maise ia suisi nia e la afionga ia malto tele tono tatu pati ia matala na sa tala na ia to pita o tuai i se me o mona sauno ia tulepa ia faman dia tu le tuai la sanga umole o toyo lau whainga palota. Ia. After ia so foi ale, toi foi stelo mo. Manuia kai lama, ia manguia kele foi no pro ai foi se no se kai mi ia fa penga ka ko e pero foi le kau fai ke foi se kala ngonga langa ka ko kala ngonga e copy mail ba nga lai o nga lo ai no mer ka ko pa ki le ba ia ga ki ai pa ko la vai voi ka ko ia ka penga ia se foi ia basta lo fa ano pa ia te mana tu foi leo pa te mo ta no fa ta sima tama matu tu ai o mauta ia tasi foi sineito ina le fai ona ve se loto ma io le u arusto ina le tau tu ali sito ina tam feito ava e malamba le ia to ina le o tuilepa tama matu tua ia ma fai ona to le liua le mea ia te ia mai po ia ang kama ia pisiso ia ai ngaka ia ingal pisinga au kam makua ia e mau ku ro me fai kam makua ia fuli foi le palo kata o tama matu ia ai te lo fai sian tala len fai mai muri o le wadi ia la tau fituli ia na pa peni o atu o mai ia me ale sa fai stoina lena ai te lo ai manuia le palo taltoina ona o tangata fo ia alu ilungo o le mesa ele o tau muri a ona nisi me por tupe polea sa walto ina ia le vuta to vai no afia me malvangal na ia o fiu foi tau ana to ia o le lena ia ai balo mana ia fo le mana tu le tau no tatemi ia o fa au ngase ia malau aba tuel ia manoa o ani me e fisa no fa uma ia ta por kala ia tata ma vai foi le ia so ia na e fio atula ia au fa mata por kala me falo ia ele eta sia si me le bueno o si lo fia foi ia si to ina foi le na sau foi ala lana famtalanga ilungo le o le Facebook filiva ai o ia mai tua i fausanga o le ala na mau atu le famtalang o quale o le o mai i skoi ana fia wa e ni masinga lenga o ia mai ave loka ai tia ilo na tali i o na se full fatu sa
Sole. Tu ai alta mai titio, kangi kamagiki. Ai o kale ole o mai. Se ele ole ia aso ia samo. Elo il mato wai me I te tonu ai ia pia. E ula va vale ata mai. A ku la au maku ku vole le au mai. Ia o kamaki. Ole tau sia ia latu tina wo ia tau silfale. A ku la kam maku ia ola e fai mai el tamatiti le me ai ia le me tau sami fo el matu. Ma ku le o kam mai fa. Ole. Oile irfal. Ia fa pe mai ia lagi kira. Ya, se na wa masih tinale failan na metau sam. E fa pe ko kam maku ia. A o ngangi. Ba nga ba mai ko ainga. Ya se sa ngo fo I ilo maku. Mas wal balik lele nga kay ko kalngo nga kay. Ya. Ele tai ona mogol to nga mele. Tau le le. Ol tu la fo no ta tu samo. E o fa tasi mal va fe lo. Male va fe. E o fa tasi male mal tatu wang nu. E sili ia tātou le whai o le mea e se wheel tangata. E no le tātou o mai. Fos le tū la whono I tonu I. O le whamatalanga la I stama leo whiriwai. Abatu nei loka I o. Ai tū wasi o nā tali I o waen nofu I tū le maumanga. Ia stama. O le ala na abeloi o le whamasinonga. Fesili atu le whamasino ile leo le na mori aku. Po fela meo iei whamaunga o le ale meo wale na wat. Ai sau le tali. Ele I tustusian whamaunga. Na le paule mele au mai ei. Ona ua ia whaia ni tala matau tia. Ilunga le Facebook. Wako le whamasino. O fela meo ia whamatalanga na mena. Ai mai. Oi ele au mai se mea. Kama lo mal whamasingo. Ko ngi fa fo me fa mai. E mai maula kai me whamasingo nga ia ko nga case ko ke mai mau ko. E tos wal bali lo ia firwa ai la to fa. Ole pianga tele al mele. Ona yeli tanga taule fa longo ile leo. Pe ole mena le tatu vai. E mana ia le tala ale le whamasingo le na umat ni. Nala no siriale langa tasile fai pure na leo ai tu tono le mauta fono ile case le ya fa tele o mese la ngona ia ai manatu ia lo fiona le ota wa lo fat fo le vale ta so dungo ta tu por kalame ia va tuel ne ia no e te sau no mulmuli ai tato e filo foi le vai sfo man fa lo ia na mea te pa I le case le ia ole me mua il case le aini no pu. Yeah. Le aini wha maunga. O le talapito I sili na tā ua ia te au lena lafo e keisi tono o le whamsinonga. You are corrupt. Yeah. You are a liar. E tā ua tele upu nai tu tono se me whapea tole. Yeah. E toi o iei le afu. E toi o iei le afu. Whamsino. E le I whapea la na whaile upu nā ona o le ita o le keisi. E moni ale tala le na whaile keisi. Ia e tā ua la upu nā I le whamsino. Ia e whapena fo I la ia wata upelo le keisi ia le vaenga lea. La umatua mautinoa la whai ungal na. Ia ma le moli mau le whamao nia leo. Ia tasi nā mea. Ia male moli mawala le muli le na tātou whafonga o mai. O le teine le na moli mau mai o I Australia. Ia. Le na tā usa o mai al teine. O le ko a lima lenga mua kula o li lenga iei I le pāki I le pōlea. Le whakatala I sa milang mulma. O langa kupure mea. O le one of them. Toa tasi o le ulina. O lona tinana whaia le lotu o le asfana. Ale o pepelo o mala o ri ia I le mele. La ula fai unga pa fa pe o whamsino. Loka o mala o ri uma ia. Langa o e fa se e al whamsinonga. Wa e pepelo I le whamsino. Ia anai me na vole na toe pui atu ai le tātal noanga. Ia mamau ia leo te whai atu ai foi au ia. I la uwa ai wha I tonu le whamsinonga. Wa leise case. Wa uma. Ia,
lafon man malo I le tura. Ia, ona va pe atwela ele o sa tala mun muli. Ia fa tai tele tu le pa multa fa tata nonga. Fa tai tu fo ile malo le tunu. Lo fa pe ona fa ia pe ia le tulanga o le talo mai I ta por kalame. Ia mata mai fo mai mo mai le malo le tunu. Ia fa tai tele lava le nei tu la. Ia ona u fa pe atwela ele to fa so I fua ia manuia lava le tatu weekend. Ia fa pena fo le na fo I tu le langi o lo to au mau ia. Ia le fo to atu fo o to ia la atu anga I mai le weekend. Ia manuia tele la sanga o le weekend. Il vai yaso. Ia ona sa tala na to fa tai toi ma fa malo toi ile malo le tunu. Ia so I fua. Pa te tele uso, ta usotu ia lau fionga leota. Ia ta ua lava pelo inga mne maftanga fai pea ia stofio se tasi. Manuia le fai ingol vai yaso. Manuia ia tapenanga. Ia masau fo I tapo inga tatu whenga panota. Ia le toi fitu aso tapuni. Ia le lestala. Ia tatua nga ia turola ia I toi tasi le masina. Ia manuia tele le nai tu langi o whakpeone mawhatamele o tato whiloa I le te milawa nili vai aso fau. Ia. O nei foi lea la fai ele matou as whanau. Al fas. Ia matou nei. Ia no ia tai au tele fai lo tonu lang to va be mai le tapo kalame ia ai partai tele ia manuia tele ia o matou ni o le asosa la sale la le sa la famana tuela sfana nei ia famana tu le sfana o tatu ai ia ia soi fu alota soi fu ia o na le tunu ue wa fa unga se lava ia o tam fai lava ina ia longo pui ali I lautou fita whaafonga. Au manatu ia o le foi o le aseu malo wa ayuta. Lava le tautua mo I le netu la fiafi. Ia tātou te toe whelo I le aso ataiao. Ia ma alua tu foi le nava yaso. Tau whailava ina ia aua. Ne I mapu le so atu le vaanga ma le vaanga. Ia wala lautou fita whaafonga. Ia e mese fo I lo fia I loa o me o lo tupu. Ia e mese fo I o matou manatu e tu inatu a wala o to fita whaafonga. E mo le lava temi o manatu o le a o maroro fo I mau I le nei I tula da fiafi. Sa moa a pea le mea ua le atu toa I le tautua. Ma lape ai se vaenga o le ngangana. Ia o te manatu lava o te tuati atu oe o le matua whaitama. O te mapu iai. Ia ini o tatou ini o fale tonu masinga ngana ua le tau te mali I lau whaafonga tatou toi whelo I tae I le te masani pe apule alofa le atua te ta ia ilo so I fua mala uola ai mo temi nei ia o te whaatu Samoa ia alofa te latu o lau tō au na whaafitai tuila epa whaafitai li o sua